सुंदर सोम्या तुझे मंदिर, या सुंदर मंदिर आयल्या मागो तुझे समोर. भेटों तुका बलिदान जमल्या एका मोना, तुका ताणेल्या तुका भुकेल्या पोस तुझ्या रक्तामसा. बहु सुंदर सोम्या तुझे मंदिर, या सुंदर मंदिरा आयल्या मागो तुझे समोर. मगाच्या भाव भयणीनो, सांजुदाच्या भक्तिकानो तुमकां समेस्तांक ह्या पुणतळाक मोगाचो स्वागत मागता. तुमची तेसांवां ही हृदय घेवन ह्या पुणतळाक तुमी आयल्यात. ती सर तेसांवां जेजू मुखार आमी दवरया. सांजुदा मुखांतर जेजूचे बेसांवां जोडूंक आमी प्रयत्न करया. हे संदर्भार आमी तुमच्या खातीर मागता. आनी तशेंच माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतात, नोवेन करता, आराधन करता, ते आमच्या भक्तेकां खातीर विशेश करून मागता. एका मनाचे काळजाची जावन मिसाच्या बलिदानान वांटेली जावया. एकामेका खातीर मागया. अर्गान ते सांव पासून मीस भेटयता फबियन जेस्मेंडून सदवा कातार अर्गांनी मीस भेटयता. अर्गान दिता देवान आपण केल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां मीस दिता. रोनाल्ड अरान्ना आनी कुटुंब कॅनडा. प्रत्येक ते सांव खातीर मीस भेटयता. जॉय अरान्ना लग्नाची वीट बऱ्यान मेळचे बसोत कॅनडा. प्रत्येक ते सांव खातीर मीस भेटयता. फ्रँकलिन डिसोजा कॅनडा. प्रत्येक ते सांव पासून मीस भेटयता. लिली डिसोजा कॅनडा. हे सर्व ते बसवत मागता आसतना जे कोण मागतान बसयला सुगड आस करून तांचे बसवत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमय जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजूची भाव आनी भयणी जावं कोण आशेतात, कोण बळे देवाची खुशी करतात, देवा काल चलतात, देवाच्या मोगान देवाच्या सळावळींची येतात, तसले जेजूचे भाव आनी भयण जावंक शकतात. दिसपट्टे आमच्या जिवितांत देवाची खुशी पाळूंक प्रयत्न करया. देवाच्या उतराचो मोग करया आनी ह्या मुखांतर सुमयेची भाव भयणी जावचे प्रयत्न करया. तो सुमी जेजू क्रिस्त आमकां कृपा दिवूं दी, बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण आमचे मागणे आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार भेटोवया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान फोव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळ समानान हे पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. काळ संतांव दुखदन मोगसाणे मागतल्या मोगसाणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्यांका कुळका तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय, आमची काकुळत कर. क्रिस्ता काकुळत कर. आमच्या गती विनंती करच्या तूं देवा बापाच्या उजव्या बसलाय. देन आमची सोडवण कर, आमकां सर्व पातकांतली नितळ कर. सोम्यांका कुळका सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत कर आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक प्रार्थोया. एकडी बरदोळे दांपी आमच्या गरजां खातीर ते सांवा खातीर विशेष करून मागया. जे कोणा मागतान बसयला ना सुगडास कडून तांचे बसोत आमी मागया. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा, धर्म दोत बागे वजूतात देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फोव केलें.
ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बाबार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फोव कर आनी अशें आख्या प्रितमेचे तुजी पवित्र सभा वडत वचो आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तू करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जेत आनी रासवर चलयता ससनाच्या ससना. एज्रेच्या पुस्तकांतलें वाचप. दारियुस रायान युफ्रेटीस न्हंयचे पलतडीच्या प्रांतांतल्या अधिकाऱ्याक आनी ताच्या सांगात्यांक अशें बरयलें. जुदेवांतचो राज्यपाल आनी तांचे मलगडे देवाच्या मंदिराचें पुनर्निर्माण ताच्या आदल्याच जाग्यार करूं. त्या भायर तुमी जुदेवांच्या मलगड्यांक कशी कुमोक करूंक जाय म्हणल्या विशीं हांव ही राजाज्ञा दितां. सगळो खर्च रायाच्या संपत्तेंतलो म्हणजे युफ्रेटीस न्हंयच्या अस्तमतेच्या प्रदेशांत जमो केल्ल्या सुंकांतलो काडून ह्या मनशांक कळव करिनासतना दिवंक जाय. हांवें दारियुसान ही राजाज्ञा दिल्या ती आसा तशी पाळूंक जाय. जुदेवांच्या मलगड्यांनी आपल्या बांदपाच्या कामांत बरी प्रगती केली. हग्गाय आनी इद्वचो पूत झेकारिया ह्या प्रवाद्यांनी तांकां प्रेरण दिलें. इस्रायेलाच्या देवाच्या आदेशा प्रमाणे आनी सिरूस दारियुस आनी पर्सियसो राय अर्थाजेर्केस हांच्या आज्ञा प्रमाणे तांणी बांदप पूर्ण केलें. आदार म्हयन्याच्या 3ऱ्या दिसा दारियुस रायाच्या राजवटकेच्या 6व्या वर्सा हें मंदीर पूर्ण जालें. इस्रायेलीतांनी याजकांनी लेवितांनी आनी स्वदेशाक परतल्ल्या इतर निर्वासितांनी ह्या देवाच्या मंदिराचें समर्पण आनंदान संभ्रमलें. देवाच्या मंदिराच्या समर्पणा खातीर तांणी 100 बैल 200 बकरे आनी 400 शेळयो भेटयल्यो. आनी सगळ्या इस्रायेला पासत आनी इस्रायेलाच्या कुळयांच्या संख्ये प्रमाणे 12 बोकडे पातका बालये रुपान भेटयले. शेवटी मोइजेच्या पुस्तकान बरोवन घाल्ले प्रमाणे जेरुसलेमांत देवाचे सेवे खातीर तांतांच्या वर्गांनी आनी लेवितांक तांतांच्या विभागांनी नेमले. पयल्या म्हयन्याच्या 14व्या दिसा स्वदेशाक परतल्ल्या निर्वासितांनी पास्काची परब संभ्रमली. याजकांनी आनी लेवितांनी आपणाकच शुद्ध केल्ले ते सगळे निर्मळ जाल्ले. लेवितांनी स्वदेशाक परतल्ल्या निर्वासितां पासत आपल्या भावा याजकां पासत आनी आपणा पासत पास्का शेळी मारली. देवाचें उतर हें. देवाचे उलटकार. सर्वेस्पराचे गरी संतोषान वसोया. सर्वेस्पराचे घरी संतोषान वसोया. या आमी सर्वेस्पराचे गरी अशे म्हणून लोक म्हणटना केदो वर्तो संतोष म्हाका पगलो. आमी तुजेशी पावल्या जेरुसलेमा. तुज्या दारवाटाचे आसात आमची पावलां. तुज्या दारा भितर उबे आसात आमचे पांय. सर्वेस्पराचे घरी संतोषान वसोया. मजबूतांनी अखंड बांदावळी उबान बांदला आमचे जेरुसलेम. थंयसर सोड
सर्वेस्पराच्यो कुळयो त्यो सर्वेस्पराचे घरी संत सर्वोसया सर्वेस्पराचे घरी संत सर्वोसया हालेलुया 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 देवाचे उतर ऐकून ते पाळतात ती सड सुभागी हालेलुया 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 सर्वेश्वरा दृश्य वर्तमान प्रकट करून म्हणजे मोठ्याने काळीस तू पवित्र कर सर्वच पाव तुमचे सवे असून तुमचे सवे भगवान तुलका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची वार्ता महिमा तुका त्या दिसांनी जेजूचे आवय आणि त्याचे भाव जेजूक मेळोवंक म्हूण आयलीं पूण लोकांचे केटी निमती तांकां ताचे ससीं वचूंक जालें ना देखून तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यांत तुका पळोवंक अपेक्षितात म्हणून कोण एकल्यान ताका सांगलें पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें जीं कोण देवाचें उतर आयकून तें बरी करतात तींच म्हजी आवय आनी म्हजे भाव देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता बशया क्रिस्त ती म्हणजे मोगाच्या भावा भयणीनो सांजुदाच्या भक्ती करणो हेचे पयलें वाचप एजराच्या पुस्तकांतलें आमी आयकलें जेरुजलेमाच्या देवाळाच्या नवीकरणा विशयांतली माहीत थंयसर आमी जाणा जाता जेरुजलेमाचें देवाळ जुदेव लोकांक अति मोगाचें देवाळ अख्ख्या संवसारांत जुदेवांक म्हणून आसचें एकमात्र देवाळ ह्या देवाळांत देवाचें आसरपण आसा ह्या देवाळांत सोल्ल्याची आर्क पेट आसा आनी ह्या देवाळांत देवूस हजार आसा म्हणली पाथयणी जुदेवांची इस्रायल परसा इजिप्तांत कस्तो नासलेल्या त्या काळार देवान ह्या इस्रायल परजेचेर दयाळाय दाखोवन मोइशेच्या मुखेलपणाखाल ह्या इस्रायल परजेक इजिप्तांतलें भायर हाडचें येवचन केलें मोइशेच्या मुखेलपणाखाल 10 करगां थंयसर रुता जावन फाऱ्या मलगडो पोतू जिवेशी मारल्या उपरांत इस्रायल परजेक वचूंक सोडचो निर्धार करना घडयेन तो निर्धार बदलून इस्रायल घालांची पाट धरून आयलेल्या फारा वरायक तांबड्या दर्यांतल्यान बुडोवन नाश केल्लें आनी तांबडो दर्यो उतरून शबीथायाने आपल्या मायगावाक मरुभुमींतल्यान अरण्यांतल्यान पाठिंबायसर त्या लोकांक सिनाय पर्वतार देवान मोइशे मुखांतर 2 पळयांनी दावोपादेश दिले 2 पळयांनी दिल्ले ते दावोपादेश देवाच्या हजरपणाचो संकेत देवाच्या नियमशास्त्राचे मूळ तोरा देवाच्या नियमशास्त्राचे मूळ
आनी ह्या देव उपादेशांचेर सगळे नियमशास्त्र बांदून हाडलां. आनी ह्यो 2 पळयो इस्रायल प्रजा सिनाई पर्वतांत तावन त्या सुवातेंतो सिनाई तावन मायगांवा पावता पर्यंत त्यो खंयसर वेतात थंयसर ते व्हरतालीं. ह्यो 2 पळयो एका पेटेन दवरल्यो तांणी आनी ताका सोल्ल्याची आर्क पेट म्हणटाले. आनी जंय ती वेतात थंयसर ही पेट व्हरून थंयसर वेदी बांदताली. वेदीचेर ती सोल्ल्याची आर्क पेट दवरताली आनी ती सोल्ल्याची आर्क पेट दवरून ताका एक तंबू बांदताली तें आसता पर्यंत. उपरांत ती फुडें व्हरून आनी एक वेदी बांदताली थंय तंबू मारताली. अशें त्या पळयणार देव तांचे सवय आसा, देवाचें उतर तांचे सवय आसा आनी देवाचें बळ तांचे सांगात आसा म्हणून तांकां समजोतालें. इस्रायल प्रजा आपल्या मायगांवाक पावल्या उपरांत तांणी तशेंच तंबांदूत ही सोल्ल्याची आर्क पेट दवरूंक सुरू केली. पयलो राय इस्रायलाक फावो जालो साऊल राय. ताच्या काळारी ही सोल्ल्याची आर्क पेट तंबांद आसताली. दावीद राय साऊल राय उपरांत दावीद राय आयलो. दावीद रायाक एक आशा आसली. ह्या सोल्ल्याच्या आर्क पेटेक देवाच्या मनाक एक मजबूत देवाळ बांदली जाय म्हणली वरती आशा ही दावीद रायाक आसली. पण त्या दावीद रायाक तें देवाळ बांदूंक साध्य जालें ना. कित्याक म्हळ्यार भोंवतणीचीं राष्ट्रां इस्रायलाचेर झुजाक देवल्ल्यान सगळें ताचें जिवीत झुजांत करसलें देखून ताका तें देवाळ बांदूंक साध्य जालें ना. आर्थीक अडचणी, झुजाचो वेळ आनी जणांचो अभाव हें सगळें ताका दोसलें. पूण त्या एका दुकान तो आशिल्लो, त्या दुकान तो करगतालो. आपूण देवाच्या मानाक एक देवाळ बांदूंक शकूना न्ही. आपूण रावल्यार रांदचें येता, पूण सोल्ल्याची आर्कपेट आनी सोल्ल्याची आर्कपेट तें आर्कपेट ती तंबांद आसा म्हणली एक दूख ताका आसली. आनी ताच्या उपरांतलो आयलोलो सलमांव राय दावीदाचो पूत आपल्या बापायचें सोपण जारी करता. लगभग 44 वर्सां वापारन जायत्या कामगारां मुखांतर जायते संपत रुताक करून देवाच्या मानाक एक मजबूत देवाळ जेरुसलेमांत स्थापन जाता. आनी तें देवाळ जैत देवाळ जावन सुदेवाचें एकमात्र देवाळ जावन आनी देवाळांत होम बलियो बलिदानां अर्पणां सगळीं थंयसर आसलीं. ताच्या उपरांत वेळा काळासरी जावन त्या देवाळाचें नवीकरण जालें. एजराच्या हांगासर दारियूस रायाच्या काळार थंयसर ह्या देवाळाचें एक रिनोवेशन नवीकरण जालें. तें आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें. लोकांचो तिरवो तो जमा जाल्लो युफ्रेटीस न्हंयच्या अस्तंतेच्या प्रदेशांत जमा जाल्ल्या तिरव्यांत वा सुकांतलो तो दुडू काडून आनी थंयसर जायत्या लोकांचो वावर आठावन थंयसर एक मजबूत देवाळाची एक नवीकरणाचें काम जालें. आनी ताचें उक्तावणी जालें. समर्पणाचो दीस आयलो आनी जायते पाडे बैल, जायते बोकडे आनी जायते थंयसर बलिदानां तांणी भेटयलीं. आनी भोव दबाज्यान हे समर्पणाचो संभ्रम तांणी चलयलो. आनी अशें थंयसर निर्वासितांनी जेरुसलेमांत पास्काची परब संभ्रमली. अशें थंयसर जायतो लोक येवन शुद्ध जातालो. लेवीती आपणाकच शुद्ध करून घेताले. शुद्ध बलिदानां तांणी थंयसर भेटलीं आनी याजकां पासत आनी आपणा पासत तांणी पास्काची शेळी मारून हो संभ्रम सगळो चलयलो आनी मजबूत देवाळ थंयसर कार्यारूपाक आयलें. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या मतीन थंय उपजोवचें सवाल तें देवाळ आसा की ना. तें देवाळ ना.
रोमागारांनी जेरुसलेमाचेर धाड घालून तें देवाळ नाश केलें जेजू आसतना जालें ताचे उपरांत तें नाश जालें. सगळीं इस्रायल हेणें तेणें पळोवन धांवले आनी अशें तें देवाळ तांकां ना जालें. आजुनूय तें देवाळ थंयसर ना. कित्याक म्हळ्यार मुस्लीम राष्ट्रांनी जेरुसलेमाचेर धाड घालून तीं तांच्या स्वाधीन केल्लीं आनी थंयसर मुस्लीम राजवटकी चलयताले. ह्या संदर्भार थंयसर देवाळ पडलेलें नातल्लें आनी त्या सुवातेर तांणी व्हडली एक थंयसर पडली बांदल्या, मॉस्क बांदल्या आनी त्या जाग्यार देवाळ ना. देवळाची आदली एक वणत आसा, वीपिंग वॉल ऑफ जेरुसलेम म्हणटात ताका. देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, इस्रायलाक सक्कड करूंक साध्य आसा, एक देवाळ बांदूंक साध्य ना गी. देवाळ तसली 7-8 बांदयेत तसली शाती तांकां आसा जाल्यार ती सुवात ना. हांगासर पयल्या वाचपांत आमी आयकल्ल्या प्रमाणे देवाळ त्या देवाळ आसलेल्या सुवातेर मात्र बांदूंक जाय, उरिल्ले कडेन बांदूंक जायना. ती देवाची सुवात, ती मूळ सुवात, त्या मूळ सुवातेर मात्र देवाळ उबें जावंक जाय. ताच्या भायर दुसरें देवाळ आसूंक नजो. आनी थंयसर ती सुवात आपणाच्या हातान ना देखून तांकां थंयसर देवाळ बांदूंक जायना असल्या संदिग्ध परिस्थितींत ते वळख जाल्यात. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, जुदेव धर्मांत सिनेगोगा आसात, जायते सिनेगोगा आसात. तांच्या प्रांताक, तांच्या गांवाक सरी जाल्ले सिनेगोगा आसात. थंयसर देवाचें उतर वाचतात, नियाळटात, किर्तनां गायतात आनी थंयसर देवाची स्तुती करतात, प्रवचन दितात. ह्या भायर बलिदानां भेटोवंक ना, बलिदानां भेटोवचें देवाळ तांचें थंय ना. देखून हो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सिनेगोगाक आजुनूय जायतो जुदेव येतात, देवा मुखार आपली मागणी उबारतात. पातकाच्या फारीकपणा खातीर ह्या वीपिंग वॉल ऑफ जेरुसलेम रडच्या जेरुसलेमाच्या वण्टी लागीं येतात, रडतात, आपल्या पातकाचें फारीकपणो माफी मागून घेतात आनी तांचो भावार्थ जिवन आसात. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजून म्हणलीं उतरां हांगासर आमी उडास काडूंक जाय. हें देवाळ तुमी मोण घाला, 3 दिसांनी हांव परत उबें करतलो. तो व्हडलो शास्त्री फारीजेव थोडे आसले, सदुसे वर्गाचे आसले आनी म्हणाले, सल्मा उरायक 44 वर्सां लागलीं आनी हो मनीस 3 दिसांनी बांदता म्हणटा. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजून सांगलेलीं उतरां ती फातरांनी बांदलेल्या देवाळा विशांत न्ही, बगर आपणाच्या कुडी विशांत, आपणाच्या कुडी विशांत, आपणाच्या जिवा विशांत. तो म्हणटा, मनशांनी नाका म्हूण उडयलोलो फातर जावंक पावलो बांदपाचो मुल्या फातर, आनी तो मुल्या फातर क्रिस्त सोमी. लोकांनी ताका नाका म्हणलो, लोकांनी ताका तिरस्कार केलो, लोकांनी ताका काण उडयलो, कुर्सार उमकळोन मारलो ताका. नाका नाका तो आमकां लगाड काड, कुर्साय ताका तो आमकां नाका, बारब्बासाक आमकां सोडून दी, हो आमकां नाका म्हणून बांदप्यांनी नाका म्हूण काण उडयलो फातर जालो आमा हरी एकल्यांचो मुल्या फातर, बांदपाचो फातर. आनी ह्या मुल्या फातराचेर ही पवित्र सभा बांदून आसा. ह्या मुल्या फातराचेर ही पवित्र सभा म्हणल्यार जैत एक देवाळ उबें आसा. आनी हें देवाळ फातरांनी, सिमेंटीनी वा इतर वस्तूंनी, लोंकडान वा इतर वस्तूंनी बांदलेलें न्ही. बघा, ही पवित्र सभा म्हणल्यार देवाळ सोमी म्हणल्या त्या बुन्यादी फातराचेर तूं आनी हांव म्हणल्या जिव्या फातरांचेर बांदून हाडला, जिव्या फातरांचेर, मेल्ल्या फातरांचेर न्ही. सोम्याचें देवाळ पवित्र सभा, ही पवित्र सभा म्हणल्यार देवाळ, जिव्या फातरांचें देवाळ, हें जिव्या फातरांचें देवाळ. आनी ह्या जिवा फातरांच्या देवाळाची मूळ जेजू क्रिस्त, तो फातर, मुल्या फातर. आनी त्या फातराचेर आमी जण एकलो सोम्या सत मानता तो, सोम्या पाती येता तो, सोम्याचेर विस्वास दवरतात, जण एकलो ह्या फातराचेर आनी एक फातर जावन उबो आसा. आनी हांव आनी तुमी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या जेजूच्या ह्या मुल्या फातराचेर आसचेचे आमी जिवे फातर. देखून जेजू म्हणटा, एका मनशांतय देवाचें आजारपण आसा, एका मनशाच्या काळजांत देवाचें आजारपण आसा. न्ही मेल्ल्या त्या वण्टींतय, मेल्ल्या थंय फातरांतय, बगर जिव्या फातरांतय, जिव्या मनशांतय
तें देवाचें आजारपण आसा म्हणलें सत आमी हांगासर जाणां जावंक जाय. देखून तुमी सगळे जिवे फातर सोम्याच्या आजारपणाचो संकेत तुमच्या काळजांत, तुमच्या मनांत, तुमच्या सगळ्या जिवितांत सोमी जियेता, सोमी आसा. देखून जो म्हणटा देखून जो म्हणटा जे कितें तुमी म्हज्या ल्हाना भावा भयणी करतात तें तुमी म्हाका करतात. पळया स्वस्थ, जे कितें तुमी म्हज्या ल्हाना भावा भयणी करतात तें तुमी म्हाकाच करतात. हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिलें, हांव उक्तो आसुल्लो तुमी म्हाका पांगरूंक दिलें, हांव बंदेंत आसुल्लो तुमी म्हजी भेट केली, हांव पिडेस्त आसुल्लो तुमी म्हजी सेवा केली. केदाळा सोम्या, केदाळा तुका आमी केदाळा पळयलो, केदाळा भुकेल्लो पळयलो, केदाळा तानेल्लो पळयलो, केदाळा उक्तो आसुल्लो पळयलो, केदाळा आस्पत्रेंत आसुल्लो पळयलो, केदाळा तूं येवंकूच नाय. आनी जेजो म्हणटा जें कितें तुमी म्हज्या ल्हाना भावा भयणी केलें, रस्त्यार आशिल्ल्या, कचऱ्या डब्यांत पडलेल्या वा अनाथ जाल्ल्या, निर्गातीक जाल्ल्या भावा भयणीक तुमी केलें, तेंच म्हाका तुमी केलें. आनी जेजो म्हणटा पळया स्वस्थ रितीन, जेजो म्हणटा जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला, तुमी एकामेकाच्या मोगांत राव जाय. दोग वा तेग म्हजे नवी जमतात, तांचे मोदें हांव आसां, तांचे मोदें हांव आसां, तुमचें तें आसां, तुमचें तें. आनी हें सगळें जेजू सांगता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कित्याक आमचो संतोश भरपूर जावच्या खातीर ह्यो सगळ्यो संगती तो आमकां कळीत करता. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देखून आज आयच्या सुवातेंत जेजू आमकां ताजी भाव आनी भयण करूंक आशयता. भाव आनी भयण हेच्या सुवातेंत आमकां ताजी भाव आनी भयण, ताची आवय जावंक, ताजे भाव जावंक, भयण जावंक आमकां तो आपयता. कित्याक म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पळया जेजू ताजे परगट मिसांव करतना घरा वचून नातलो, घरा वचूंक ताका वेळ नातलो, पुरसत नातली. आवय राखून आसताली, पूत केदाळ येता कोण ना. हांवें बरें करना मासलेची कडी करून दवरल्या, हांवें कांय इल्लेशें बरें करून पळी करून दवरल्या, खावंक केदाळ येतलो म्हणून आवय राखून आसली. पूण पूत येवची खबर ना, पूत येवचें दिसना. वाट पळोवन तिचे दोळे थकिल्ले, वाट पळोवन तिका पुरासण जाल्ली आनी खंडीत तिचे दोळे ते वाट पळोवन थकिल्ले. देखून ती आपल्या कुटुंबाच्या सन्यांक घेता, जेजू कुस्स मेळोवंक येता. वो जेजू येवचो दिशेर ना. खंय इल्ली बुती काण गेली जाय, खंय आपणें रांदलें जेजूक मोगाचें नुस्तें, आपणें रांदलें जेजूची मोगाची पळी, खंय इल्ली काडून बायसरली जाय आनी मस्त त्या वताक पांय वाट चलोवन जेजू आशिल्ल्या सुवातेर ती गेल्ली जाय आनी थंयसर जेजूक मेळोवंक जावंक ना. कित्याक जेजू थंयसर अजापां करतालो, असर्यां करतालो, मेल्ल्यांक जिवंत करतालो, देवसरां धांवडयतालो, पिडेस्तांक गूण करतालो, आर्यगारांक बरें करतालो. आनी अशें सगळें केल्ल्या जेजूच्या फाटल्यान हारी लोक येतालो आनी ताका आपणूक उडयतालो. देखून मोरयेक आनी तिच्या कुटुंबाच्या सान्यांक तें जालें ना. देखून ती पयस रावली आनी हें पळयलें कोणगी जेजू खबर दितात, तुजे आवय आयल्या, तुजे भाव आयल्यात, तुजे सेसामाराचे आयल्यात, तुका मेळोवंक आयल्यान. आनी ह्या वेळार जेजू म्हणटा, कोण म्हजे भाव, कोण म्हजी आवय, कोण म्हजे भयणी, कोण कित्याक म्हळ्यार जेजू आपल्या जिवितांत स्वस्थ जाणा आसलो. हांव एकल्याचो देव न्ही, हांव सर्वांचो देव. हांव एकल्या खातीर आयिल्लो न्ही, हांव सर्वां खातीर आयिल्लो. म्हज्या आवय खातीर, म्हज्या भावां खातीर, भयणी खातीर मात्र न्ही, सुदैवा खातीर मात्र न्ही, म्हाका संवसारांतल्या हर एक जातीच्या, हर एक कातीच्या, हर एक मनशा खातीर हांव आयलां. देवाचो मोग घालून हांव आयलां. देखून हो मोग आज कपेरनावांत, हो मोग आज गलिलायांत, हो मोग आज नजरेतांत, हो मोग आज तो जेरुसलेमांत हांवें दिवंक आसा. सगळ्या सुवातेर हांवें दिवंक आसा. जावं पुरो सामारिता घरांक, जावं पुरो कानान घरांक, जावं पुरो जुदेव घरांक, हर एकल्यांक तो मोग हांवें दिवंक आसा. तें मिसांव हांवें करूंक आसा. देखून ह्या गांवांत हांव आनी एका गांवां वचूं जाय, थंयसर हांवें मिसांव करी जाय, थंयसर हांवें मोग दी जाय, थंयसर देवाचें राज परगट करी जाय. हो उजो सगळ्या संवसारांत पेटलोलो जाय.
आतांत पेटलेलो जायचे देखून जेजू म्हणटा हांव आयला उजो पेटोवंक उजो लावंक काय लावं ह्या संवसाराक तो उजो आतांत पेटलेलो जायचे मोगाचो उजो सेवेचो उजो मोगाचो उजो पेटलेलो जायचे म्हणजे मोगाच्या बाबणीनो देवाच्या मोगाचो देखून जेजू म्हणटा जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावो जाय आनी हो मोगाचो उजो जेरुसलेमांत तावन आख्ख्या संवसाराक परगट जायचे आख्ख्या संवसाराक परगट जायचे पळय म्हज्या मोगाच्या बाबणीनो आनी हो मोगाचो उजो फकत म्हज्या आवयक मात्र न्ही म्हज्या भावांक मात्र न्ही म्हज्या भयणीक मात्र न्ही सगळ्यांक म्हणलो संदेश जेजू हांगासर प्रसार करता आनी जेजू बरें जाणा हांव आपणा खातीर कुटुंबा खातीर आयिल्लो न्ही संवसारा खातीर आयिल्लो देखून तो म्हणटा म्हजी भाव म्हजी भयण कोण हांगा आसात म्हजी भाव आनी भयण कश्टांत आसात अनाथ जाल्यांत निर्गातीक आसात ती म्हजी भाव आनी भयण आनी हर एकलो कोण पळय देवाची कुशी करता ती जावं पावतात म्हजे भाव म्हजी भयण आनी म्हजी आवय पळय म्हज्या मोगाच्या बाबणे अशें म्हणून जेजू म्हणटा आसतना आवयक सकलां घालें म्हण न्ही आवयक तिरस्कार घालें म्हण न्ही आवयक ताणें पयस केलें म्हण न्ही म्हज्या मोगाच्या बाबणीन तिणें आवयक उंच उबारलें आनी तसलो स्थानमान दिलो कित्याक म्हळ्यार मनीस जावन जल्मल्या पैकी स्त्रियां पैकी मनीस जावन आसा सदैव देवाची कुशी पडलेली एकमात्र स्त्री देवाच्या कुशेक कल्तीमान घालन देवाची कुशी आपणाच्या जिवितांत संपूर्ण रितीन जारी जायशें केल्ली एकमात्र स्त्री भगवंत ओंकार मरी तिचे भायर दुसरी ना देखून मरी जावन आसा जेजूची आवय ती म्हणटा देखून ती म्हजी आवय कित्याक तिणें सगळी कुशी पाडली देवाची कुशी पाडलेली एकमात्र आसा जाल्यार ती स्त्री नजरेताची भाग्यवंत मरी वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आनी जेजूक तसलो स्थानमान जेजू मरयेक आपलो स्थानमान दिता आनी म्हणटा ही म्हजी आवय देवाची कुशी पाडलेली आवय ही म्हजी आवय देखून तुमी म्हजी आवय जावंक शकतात मरये बरी तुमी देवाची कुशी पाळा तुमच्या जिवितांत मरये बरी तुमी देवाची कुशी पाळा तुमी आवय जावंक शकतात तुमी भाव जावंक शकतात तुमी भयण जावंक शकतात म्हणून मरये सांगता जेजूची आवय जावंक जेजूचे भाव भयणी जावंक आमकांय आपोवणें लाभलां म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आमकांय पण आमी कितें करूंक जाय आमी देवाची खुशी करूंक जाय आमी देवाची खुशी करूंक जाय देखून जेजू म्हणटा जो कोण म्हजो पाटलाव करून खुशी व्हरता तो आपणाकच इन्कार करून दी आपलो कुरीस उखलून घेवन दी म्हज्या पाटल्यान येवन दी वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो कुरीस म्हळ्यार आमच्या जिविताचे कश्ट जावंक पुरो कुरीस म्हळ्यार देवाची खुशी कितें म्हूण जाणा जावन त्या कुशेकाल आमचें जिवीत समर्पीत करता आनी सोम्याचो पाटलाव करता तेन्ना आमी सोम्याची आवय सोम्याचे भाव भयणी जावंक शकता जावं पुरो कुटुंबा जिवितांत एक दादलो एक स्त्री जावन एक आवय जावन एक बापूय जावन एक भाव जावन एक भयण जावन खंयच्याय आमच्या जिवितांत ह्या संवसारी जंयसर आमी आसा थंयसर देवाची खुशी करून जियेता जाल्यार आमी सोम्याची भाव वा भयण जावंक शकतले म्हणलें सत जेजू आज आमकां दिता मरये नडलेली बुटी जेजू पावली जावंक पुरो मरये नडलेली बुटी जेजून उक्ती केली जावंक पुरो तांतलें कांय इल्लेशें बरें रांदलेलें जेजू सेवलो जावंक पुरो पूण म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीन कित्याक ती ताची आवय देवाची कुशी पडलेली एक मात्र स्त्री आज आमकांय जेजू आपोवणें दिता ताची आवय जावच्याक ताचे भाव जावच्याक ताची भयणी जावच्याक सोम्याची खुशी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत करया कसली खुशी सोम्याची देवाची कशी कसली खुशी आमी सगळीं देवाच्या उतराकाल जिवंक जाय देखून जेजू म्हणटा म्हज्या ताब्यान दिल्ल्यांतल्या एकल्याकी हांव वगडायना बघा सगळ्यांक संपूर्ण जिवीत मेळत जाय इस म्हज्या बापाची खुशी सासणेचें जिवीत हर एकल्या मेळत जाय इस म्हज्या बापाची खुशी ती खुशी जारी करूंक आयलां आनी सर्गीचें राज मेळचें जाल्यार कितें करी जाय देवाचे उपादेश पाळी जाय म्हळ्यार देवाचो आनी पेल्याचो मोग करी जाय जसो तुजो मोग करताय तशें तुज्या पेल्याचो मोग करी जाय आनी हातूंत देवाची खुशी आटापून आसा असलें मोगाचें सेवेचें मायपासाचें बक्षणाचें जिवीत जिवन देवा मानतच असलें जिवीत जिवन देवाची खुशी पाळून सोम्याचे भाव भयणी जावंक प्रयत्न करया तसो सोमी जेजू क्रिस्त आमकां आपल्या कृपेन बरोवन दी म्हूण मागया आमेन.
सर्गीच्या घेऊन घेवा क्रिस्ताच्या धी आमकां बदलून उंड्या वायना संगी बापा जीवन आमचे दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें न्ही तुमच्या पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवपाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. ते बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नाक्या परिस्थितीच्या आदवा सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्पर आमच्या भोवमुगाळ बापा भाग्यवंत धर्मदूत देवान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगट करूंक संतोषान आपलो जीव करसिलो आनी रगत वारयलें. तेच सोडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. ते आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बाळ दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा, सर्व कळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गेची शिकवण सगळ्या मनशां परगट करच्या. तुवें ती धर्मदूतांच्या बुन्यादीर तिनारी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गेच्या दळबारां सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबार असो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभव. ओम सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय. ओम सर्गी तुका जय जय. ओम सर्गी तुका जय जय. हो पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणींनो उंडा आनी वायन आसलें जेजूचें मांस आनी रगत बदलची पवित्र आत्म्याची घडी. हे घडी कितेंय मागता खंडीत आमी घेता. भक्तीन ह्या रितीन वांटेली जावया आनी आमचें सगळें जिवीत सम्या समर्पिया. सम्याचो भाव भयण जावं आवय जावं प्रयत्न करया. सम्याच्या कुडी रक्ताची कृपा मागया. बापा, क्रूस तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्याचे सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी गयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याचे सांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नवी आनी सस्नीक कराराचें रगत, पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बवट तसो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासून पुनः जीवनपणासून आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत सोंड आनी सोडून काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कुडार गसवतले आमी समेजतां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागतां सर्वेस्परा आख्या संवसारार विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेस उडास करी फ्रांसीस आमच्या पापा सैब पीटर पौल आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवानपणाचो बरो सुदूर मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट करी तांकां तुजे इस्तगती दंतलेल्या समेस्तां तुजे परसडीत मुखामळ पळोवंक फोव करी आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतां हांव कारमर्या देवाच्या माया संगती तिचो पती भाग्यवान जुजय भाग्यवान धर्मदूतां भाग्यवान जुतात देव आनी सर्व कळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडोंदराची आचिना मतीन दवरना दिसपडटा आमच्या जिवितांत सुमयाचो खरो भाव करी बहीण क्रियावय जावंक देवा स्वादार आनी कृपा मागून सुमेन शिकलेले मागणे सांगता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आस आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षतांव तशें आमची पदकां मगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्या वरांतले पिडेश्रेंतले आमकां निवार ते करुणे जिवितांत समाधान संतोश आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्त चेणे बरवशान त्रेकतेल्या आमकां तुज्या उदारका कोळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्या रसवटकी पत्वी आनी महिमाक तुजी सस्नाच्या सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणीन तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिनी एकवटान सांबाळ तूं जेत आनी राज वर्सलयताय ससनाच्या ससना सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमची सवय आसूं. माया मग सुगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आमच्या समेस्तांच्या मोगान बरोवन मनीस ह्या संवसारी आयली देवाची खुशी आपल्या जिवितांत पडली देवाची खुशी पडलेल्या आपल्या आवयक अतिवंश उबारलेली आमी देवाची खुशी पाळना ताचे भाव भयणी आवय जावंक पोवणे दिता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयलेली आमी सर्व सुभागे सुम्या तुवें म्हजे भितरेचे भाग म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली काळीज मुझे राखून आसा सोम्या तुझ्या येण्या अत्रेगान हांव लालेवन आसा धनिया तुका सेवच्या काळीज मुझे राखून आसा तुझ्या येण्या अत्रेगान हांव लालेवन आसा धनिया तुका सेवच्या अंकाराच्या जिवितांतल्या प्रकाश तुजो वागड
सर्गीच्या त्या जेवणाक तुझ्या सौम्या म्हाका बस काळीज म्हजे राखून आसा सौम्या तुझ्या येण्या अत्रेगान हांव लालेवन आसा धन्या तुका सेवच्या जीवी दिवच्या जीवदातारा जीवित म्हाका लाभ संसाराच्या सडवंदारा सर्गाक म्हाका पावय काळीज म्हजे राखून आसा सौम्या तुझ्या येण्या अत्रेगान हांव लालेवन आसा धन्या तुका सेवच्या काळजांत आयिल्ले सौम्या जेजूक आमी अर्गां दिवया. आमच्या मोगान बरो आमचे काळ संतोयल आमचे ते राव सौम्या तुजी खुशी पळोवंक देवा उतराकाल सुलोवंक आमकां आदार दी. अशें ह्या मुखांतर तुजे भाव तुजे भयणी तुजे आवय सावन आमकां फोव कर सौम्या. तुवें केल्ले सर बरेपणाक तुका अर्गां दिता अर्गां तुका सौम्या जेजू अर्गां तुका सौम्या होगलाप तुका सौम्या जेजू होगलाप तुका सौम्या आराधन तुका सौम्या जेजू आराधन तुका सौम्या सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतल्यान निवारलेल्याक अर्गां तुका सौम्या कुडयेत्म्याची बरी भलायकी फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सर सौम्या अपायांतल्या उगडांतल्या मरणादी पिड्यांतल्या आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका सौम्या कालच्या रातीची बरी न्हीद फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका आयसू सौम्या दीस पळोवचे बाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका ह्या सौम्या पूण तळाक येवचे बाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका हे सौम्या मिसाचें बलिदान भेटोवचे बाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका तुज्या उतरान आमकां दोशी केल्ल्या खातीर अर्गां तुका तुज्या पवित्र क्रिस्ताच्या जेवणांत आमचें आत्म्याचें पोशण जाल्ल्या खातीर अर्गां तुका फाटल्या दिसांनी कांय इल्लो बरो पावस आमकां फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सौम्या तुवें केल्ल्या सर्व बऱ्यापणा खातीर अर्गां तुका सौम्या जेजू उपकारी काळजां दिनवाशी मोनन सौम्या अर्गां दिव्या देण्या पासत ताच्या मोगा पासत वर्त्या उपकार ताचो पावड्या प्रार्थुया. भूमुगळ बापा आमच्या देवा बागेव जुता देवाच्या जैतेवन मरणापासून ह्या नव्यानाच्या दिसा संस्कार आमी संभ्रमला तांदूळ घेतलेल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर ह्या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. बश्या मोगाच्या भाव भयणीनो सांजुदाच्या पुंतळाक तुमकां मोगसो स्वागत मागता. तुमची तेसांवां घेवन व्हड संख्यान तुमी ह्या पुंतळाक येतात. तुमची तेसांवां उबारतात समेची बेसांवां जोडून घेतात. तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हर एका मंगळारा हांगासर आठवरार मीस 9 सक्रामेंताचें आराधन 10 वरार कुमसारां 10:30 वरार मीस 9 सक्रामेंताचें आराधन उपरांत भक्तिकांक जेवण. ह्या मंगळाराच्या सर्व भक्ती कार्यांक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. व्हड संख्यान तुमची तेसांवां घेवन ह्या पुंतळार येया आनी खंडीत तुमकां सुम्याची भरपूर आशिर्वादां लाभतलीं. स्टॉलाक भेट दिया. बेंजार केल्लें मीठ तेल उदक कोंतांबेतीनो रेलिको दूंप कुरीस इमाज्यो CD तशेंच पेन ड्रायव्ह इत्यादी आसात. ह्यो सगळ्यो आमच्या आत्मीय झुजावेर झुजोवंक जैत जोडूंक आदार दितात. त्यो भक्तीक वस्तू वापरूंक आनी हाचो फायदो जोडूंक तुमकां आपोवणें दिता. डिवायन मेडिसीन दैवीक वखदां गांठी दुखी गॅस पिडे भुरग्यां पिडे संबंदी
वखदां तेलां ऑफिसान मेळटात ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडा. मिसां ऑफिसान दिया थंयसर घेतात. तशेंच तेसां ऑफिसान दिवेत नंतर पुंतळा तुमी घाला तुमचे खातीर मागता. कावन्सिलिंगाची मंडळ हांगासर आसा. तुमच्या समस्यांक सुक्त मार्गदर्शन सगळी विशेष मागणी आमी करता आनी खंडीत जायतें बरेंपण तुमकां जातलें. हप्त्या मदीं तुमी येत आसतना फोन करून आयल्यार बरें. तुमकां राखूंक पडचें ना. फोन नंबर ऑफिसान वा गुगलान मेळटा. पुणशेदाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. तुमी दिल्या दाना वरवीं ह्या पुणतळाची कांय इल्ली प्रगती करूंक आमकां साध्य जाता. तशेंच मंगळाराच्या जेवणाकी स्पॉन्सर वा प्रायोजक रावोंकय तुमकां आमी आपोवणें दिता. सगळे स्पॉन्सर जायनंतर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराच्या जेवणाची मांडावळ करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मा दीस जुबल्यो कुमगार मिसां तसलीं बरीं कार्यां आसतना ह्या पुणतळाचो उगडास करा. जेवणाक कुमो करा आनी खंडीत आमी सरभक्तिकां तुमच्या खातीर मागता. आरोग्य केंद्राल थंय BP शुगर आनी कुडीची तपासणी करचे खातीर भलायकेचें चॅकअप करचे खातीर हांगासर सिबंदी वर्ग आयल्यात. तांचे लागचें तुमी फायदो जोडयेत. थंयसर मिसाल्या उपरांत थंयसर जेवणाक येता आसतना थंयसर तुमी तुमचे भलायकेची तपासणी करियेत. केंब्राल ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಂತ ಜೂದರು ದೇವರ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಡಿ ನೀಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. मुगाच्या बाबडीनो ऑक्टोबर म्हयनो ह्या पुणतळाक परबेचो म्हयनो. ह्या परबेच्या म्हळ्यार ह्या पुणतळार जायतीं आमी कार्य म्हणून हाडटा. 8 तारखेर हांगासर भलायकी तपासणी शिबीर तशेंच ब्लड डोनेशन रक्तदान शिबीर हांगासर आसा. श्रीनिवास आस्पत्री मुक्का तशेंच एजी हॉस्पिटल मंगळूरू हांच्या जंटी आश्रयाखाल हे शिबीर भलायकी तपासणी शिबीर तशेंच बृहत रक्तदान शिबीर ह्या ऑक्टोबराच्या 8 तारखेर आयतारा सकाळी 9 ते दनपारां 1 वरां पर्यंत आसतलें. असो भरपूर फायदो जोडूंक तुमकां आमी उलो दिता. मात्रणी रगत दिया जीव रया म्हणल्यार देयाकाल भलायकी आसलेली रगत दिवन सहकार दिवंकी तुमकां आपोवणें दिता. ऑक्टोबराच्या 11, 12 आनी 13 तारखेर हांगासर 3 दिसांची रेतीर आसा. सकाळी 9 ते सांजेर 5 वरां पर्यंत 3 दिसांची रेतीर भलायकेची रेतीर आनी संतोशाची समाधानाची रेतीर जावन हांगासर आमी आसा केल्या. देखून तुमी सर्वांनी व्हडा संख्यान रेतीर वांटेली सावंक उलो दिता. ही रेतीर दितात मनादी बाप पियुष डिसोजा आनी पंगड शिवमोगा. देखून व्हडा संख्यान ह्या रेतीरेन वांटेली सावंक आनी आत्मीक बरेंपण जोंग घेवंक तुमकां आपोवणें दिता. ऑक्टोबराच्या 14 तारखेर जागरणाची रात हांगासर आसा. शनिवारा संजे 7 ते आयतारा सकाळी 6 वरां पर्यंत जागरणाची रात हांगासर आसतली. ही जागरणाची रात भुरग्यां खातीर युवा जाणां खातीर पिडेस्तां खातीर तशेंच विविध रितीच्या कश्टां नश्टां वळख जाल्ल्या खातीर आमी समर्पीत केल्ली आसा. देखून सोम्याक उलो मारया, जागरण करया, सोम्याक उलो मारया, सोम्याची स्तुती करया, सोम्या लागीं मागया आनी खंडीत आमी जायते बरेपण जोड घेवंक शकतले. हांव देखून ह्या राती हांगासर येवन जागरण कर मागोवंक ती रात आतांच तुमी आमानात कंदोरीसे म्हूण विनंती करता. 19 तारखेर जावन 19 जावन हांगासर फेस्ताक तयार जावन 9 दिसांच्या नव्यानाची सुरवात जातली. 10 वरां बावटो बार नव्यानाची सुरवात आमी करतले. 10:30 वरां मीस नव्यान सक्रामेंताचें आराधन उपरांत भक्तिकांक जेवण आसतलें. 22 तारखेर हांगासर सांजे 4 वरां वजांचो पुरुशां पक्षकिरे पेंटेन जावन इगर्जे कुशीन आसतलो. देखून सांजुदा मारिपा लाभलेल्या बरेपणा देवा अर्गां जावन तुमी कांय इल्लें वजें बांदूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. खंय पयसतावन तुमी हाडचें आसा जाल्यार किन्नेगुडी थंयसर चेतन बेकरेन वा प्रकाश बेकरेन तुमी दवरयेत. थंयसर आमी वजीं थंयतावन घेवन येतले. आनी तुमी हांगासर हाडून येवयेत आनी खंडीत देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमकां फोव जातली. देखून ह्या वजा पुरुशांवान वांटेली जावंक आनी ताच्या उपरांत संभ्रम कुंपरेची मिसाचें बलिदान हांगासर आसा. त्या बलिदानान वांटेली जावंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. मिसा उपरांत एवकरिस्तीक पुरुशांव आसा. त्या पुरुशांवान ती वांटेली जावन ताच्या उपरांत जेवण आसतलें. देखून त्या संभ्रमा वांटेली जावंक तुमकां आपोवणें दिता. हांगासर 26 तारखेर ऑक्टोबराच्या 26 तारखेर 24 हांगासर सामुहीक काजारां आसात.
ह्या काजाराचें संभ्रम मिसाचें बलिदान सकाळीं 9:30 वरार आरंभ जातलें आनी हें मिसाचें बलिदान भेटयतात आमच्या दिसाचे आदले गोवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर लुईस पॉल सोज हें मिसाचें बलिदान भेटयतले आनी जोड्यांक रेस्पेर करतले. ताचे उपरांत हॉलांत ह्या जोड्यांक उल्हासूचें कार्य आसतलें, उपरांत जेवण आसतलें. ह्या संभ्रमांत वांटेली जावंक मोगाचें आपोवणें दिता. 27 तारीख बेसपासो संभ्रम संजे 6 वरार पक्षिकेरे पेंटेंत चेरेलाचो पुरसांव, उपरांत थंयसर 6 वरार चेरेलाचें आशिर्वाचन उपरांत पुरसांव आनी उपरांत हांगासर संभ्रमी मिसाचें बलिदान आनी हांगासर उपरांत नवेन आनी मोठें आराधन आसतलें आनी हांगासर आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण आसतलें. देखून बेसपाच्या दिसा ह्या संजे जावच्या सेरेमनींत व्हड्या संख्येन वांटेली जावंक तुमकां आपोवणें दिता. 28 तारीख ह्या पुणतळार फेस्ताचो संभ्रम सकाळीं 7:30 वरार फेस्ताचें सादें मीस आनी 10 वरार फेस्ताचें संभ्रमीक मीस. 9:15 वरार हांगासर मुर्दमाचे वाती वांटप आसतलो. ह्या फेस्ताचें संभ्रम मीस भेटयतात आमचे दिसचे गोवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर पीटर पॉल सडाना. देखून ह्या संभ्रमी मिसाच्या बलिदानान वांटेली जावन ह्या संतोशान वांटेली जावंक तुमकां मोगाचें आपोवणें आमी दिता. हांगासर मोगाच्या भावा भयणीनो 29 तारीखेर 29 आयतारा संजे 6:30 वरार हांगासर भले चापरका पंगडाचो तिलिके दबळ्ळी देवदास कापिकाडाने बरोवन निर्देशीत केल्लो हास्यमय सुपरहिट तुळू नाटक पुदरदी दातंड म्हणलो तुळू नाटक हांगासर मैदानार खेळोवन दाखयतात आनी ह्या संभ्रमांत ही वांटेली जावंक तुमकां आपोवणें दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो काजार हांगासर ह्या फेस्त बाबतींत आसा घरच्या रेतीरे काजारांक जागरणेची राती तशेंच सामुहीक काजारांक आनी इतर नव्यानाच्या दिसांनी आनी उरल्या दिसांनी हांगासर जायते संभ्रम आसात. ह्या संभ्रमांतल्यान जायतो खर्च आसा. उदारपणान तुमी कुमो करूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. तुमची मुद्दम तुमची मिसां वेळार तुमी ऑफिसान दिवची तशेंच फिरजेंत रावन दान दिवन सहकार दिवंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. सादी फिरजेंत रुपये 1,000, फेस्त फिरजेंत रुपये 5,000, प्रधान फिरजेंत रुपये 25,000, पोषक फिरजेंत रुपये 50,000 आनी सामुहीक काजाराचें पोषकपण रुपये 25,000 दिवन सहकार दिया म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं ह्या पुणतळाची कायली प्रगती तशेंच ह्या पुणतळाची दबाजी परब आचरण करूंक आमकां साध्य जाता. सांगाता मेळया, एका मनाचे काळजाची जावया आनी सांजुदाच्या मनाक ही दबाजी परब देवाक अर्गांसान भेटवया. ह्या परबेचो संदेश जावन आसा समयेच्या सडावळीन आमची कुटुंबां बागेवन करया म्हणलो संदेश ह्या फेस्ता बाबतींत आमी नियाळतल्या आनी ह्या काल आमची कुटुंबां बागेवन जावंक कुटुंबां मोगाचीं जावंक देवाचो आदार करपाक मागया. फुल्लां फुलांची पाकळी दिवन सहकार दिया आनी फेस्त गद्दळ्यान करूंक आदार दिया म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आयच्या दिसा जेवणाक आमकां कुमो केल्या मॅक लिओनल डिसोजा जल्मा दिसा संदर्भार कितें पूण हें आसा जाल्यार मुखार येवचें मानाची वात तुमी स्विकार करची. तशेंच क्लेसी कीर्तन डिसोजा मियार कारकळ, रिला बरबोजा किनेगुडी, विन्सी फुडाडो मुलकी तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वाद तांचेर मागता. आयचें जेवण तयार केलां सांजूद वाड्याकारांनी तांचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. समयेची दराळ आशिर्वादां गुरकाराचे प्रतिनिधीचे वाड्याकारांची तांकां कुमो केल्या हर एकल्याचेर मागता. तुमकां समेस्तान देव बरें करूं. आतां नव्यानाक ती जावया. नव्यानाची गीत आमी गावया. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनंती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनंती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनंती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बाबीनी नसर्गी समसमो काळ बाप आमचे मागणे आयकता. बगे उजुता देव सरकारा जांदी तुच्या जिवानपणाच्या महिमेत असून आमचे पासत विनंती करता. सांजुता देव आनी संत भक्त प्रत्येक जनमरी आमची सर्गींची माय आमचे मजतीन जेजू आमचे एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगाता मागया. सुमिया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्यास व्हड भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्म जुता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टा करी स्वामी उगडास करता. मगे वतात देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. ही जेजू मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या परिमेन मोगा खातीर आमी तुका दिन वसता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिलान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा निरंतर उगलाव लाभता
आणि समेस मनीस देवा मानवतात जेजू आमच्या भावार्थ उद्देशी तू आता करोस आमच्यामध्ये असा आहे म्हणून आम्ही सत्मानता तुझ्या पवित्र आत्म्यावरवी आमचे ते देवा स्वानी पहिल्या सो करो मोग वाडे आता मी बघे उजूता देवाच्या विनवणेन तुझ्या बादूबारच्यो गरजो आनी अत्रेक तुझ्या दैवी कुशाप्रमाणे तुझ्यारी करतलोय म्हण आम्ही बरवसता हे जेजूच्या बो पवित्र उदार काळसा सर आमची पातीने आम्ही तुझे थंय दवरता तुका जावं महिमा मान अनुग्राप सदा सर्वदा आमेन सांजुता देवा लागी मागणे या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्मदो जावसलेल्या बगे उजूता देवा हे आमच्या मागण्या तूं आमचे सेवे मेळ जेजू सोडून दर सोमवार मग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणीची स्वार्था तुवें पयस लोकांक गाजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान भरून तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसतलो इश्टाक दिसो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीक कडस अडचणी निसंपण निराशेच्या परिस्थितीत आसलेल्यांचो तूं खेरीत शेरोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बर वचून ही म्हजी घर जाणून तुज्या पुनशताक पातखिणीन आयलां दयाकन बसया मगळ बाबडीनो जायती जाणां तुमी जायती त्या हांगासर घालतात पोस्टांत धाडून दितात वॉट्सॅपान धाडून दितात तशेंच फोना मुखांतर तुमी सांगतात आनी विविध रितींनी तुमी हांगासर त्या सावां पावीत करतात तुमच्या खातीर निरंतर आमी मागता आज जायती त्या हांगासर आसात त्या वाचून सांगता ह्या त्या सावां सांगातात तुमची त्या सावां गोंथया आनी सांजुदा मुखांत जेजूक भेटोवन दिवया 17 जाणां बरी भलायकी फोव जावंक 9 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम मेळोवंक 8 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सेरी फोव जावंक 13 जाणां परगांवाची विजा फोव जावंक 7 जाणां काजरी जोड्या भुरग्याचे देणे फोव जावंक 18 जाणां शिकून बरी मौत आनी करपा मेळोवंक 16 जाणां आतां पांयांची गांठी दुगूण जावंक 16 जाणां बरें गर्व फोव जावंक एकल्याची गुमटेची सिकलेची सिरेची दूख संपूर्ण गूण जावंक एकल्याच्या पाठीच्या कड्याची कुशीच्या बरीची दूख संपूर्ण ती गूण जावंक एकल्याच्या कुडींतली सगळी गॅस्ट्रिकाची पिठा संपूर्ण ती गूण जावंक एका उतरप्रायाच्या एक बरी भलायकी फोव जावंक एका कुटुंबात शांती समृद्धी रास करूंक तेका जाणांची तकली पडप मायग्रेन संपूर्ण ती गूण जावंक तेका जाणांच्या आतपायाची गांठी दुखी गूण जावंक एकल्यान धरले सगळे काम शबीतान पोवता पावोवंक एकल्याच्या कृशीचेर सुबाम देवाची भरपूर आशिर्वादां ती पडोवन ती कृशी बरी रुता जावंक एकल्याच्या बोरवेलान बरें उदक बऱ्या तनान निरंतर फोव जावंक एकल्या हाती धरले सगळे काम शबीतान पंता पावोवंक एकल्यान दिता म्हणून बसयलेले पयशे वेळार दिवंक एकल्यान रीण वेल्लें तें वेळार फाटीं दिवंक एकल्या PUCच्या भुरग्याक बरे कॉलेजीन सीट मेळ्ळ्या त्या बसत अर्गां दिता आसतना थंयसर शिक्षक बरें गुमान सकत आनी जबाबदारेन थंय बरें करून शिकोवंक आनी मोतीक समाधान संतोश फोव जावंक MBBSच्या एका तरणाट्याक बरें कर शिकोवंक आनी बरें करून मार्क्स करून पास जावंक एकल्याच्या रोसाचें आनी काजराचें कार्य बऱ्यान जावंक एकल्याच्या कानाच्या भितर मार्क आशिल्ले ते गूण जावंक एकल्याची UK नर्सिंगाचें काम फोव जावंक तेका जाणां UK वेची विजा फोव जावंक 5 जाणांक UKंत बरें कामाची भद्रती फोव जावन तांची जिवीत नंदन जावंक 2 जाणांक कुटुंबांत आशिल्ले समस्या परिहार जावंक एकल्या रीण फारीक करून करपा मेळोवंक 6 जाणां आमाल पिवन येता सुटका मेळोवंक तेका जाणांचे हट राग जिद्द पयस सरोवंक एकल्याक माट मंत्रांत सुटका मेळोवंक तेका जाणां वायट सवय सोडून बरी जिणी जिवंक तेका जाणां दोळ्यांची दिश्ट फाटी मेळोवंक 5 जाणां जागो बऱ्या मोला विकून वचोवंक 8 जाणां BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक तेका जाणां दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक 16 जाणांचें मन परिवर्तन जावंक एकल्याच्या युट्रसांत फायब्रॉयड आशिल्ले ते गूण जावंक 2 जाणांचे कामाचे स्ट्रेस उणें जावंक आनी समाधान आसूंक एकल्याची किडनी डायलिसीस जावन सुटका मेळोवंक एकल्याच्या अक्रिस्तांव चलयेचो संबंद सोडून बऱ्या बायलेक एकवटोवंक तेका जाणां गॅस्ट्रीक पिडा गूण जावंक आनी 20 आनी 9 जाणांनी प्रत्येक त्या सांव पासून म्हाका विनंती केल्ली आसा तांचे खातीर आमचे खातीर जे कोणा मागतना बसयला तांचे खातीर विशेष करून मागया सोम्याची आशिर्वादां कृपा जोडून घेवया दिमी घालया हात उबारया ही आमची सगळी मागणी सांजुदा मुखांतर जेजूक भेटोवन दिवया अर्गां तुका सुमया जेजू होगळप तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू जय जय तुका सुमया जेजू होगळ सीताव तुका सुमया जेजू प्रणिपा तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हर गांजे जोगलापचे आराधन जेजो सगळ्या काळजात तुका वंदित हांव सोमिया तूं वर्तो देव काकुळीचो देव मोगाळ देव माईपासी देव तुका जा महिमा तुका जा आराधन वगलाप सोमिया जेजो सद्भक्तीक आमी सांगाता मेळोन एका मनाचे काळजाची जावन सगळी इथे सवा तुका भेटोवन दिता हांव सोमिया तुजे उदंड देन आनी काकुळ देन आमचेर आशीर्वाद घाल मागलेले सगळे फावो कर हांगासर असले सगळे भक्तीक तुज्या आशीर्वादाने भर भुरग्या युवा जोडा पिडेस्ता प्रायवंतांक सगळ्या परगवान असलेल्या समेस्तांक माध्यम मुखार हांगासर नवेन करता एकल्या भक्तीक तुजे कृपेच्या बेसावानी भर तुजी सकत लाभ कृपाला बेसावला पळय सोमिया हालेलुया 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 नव्याच्या मागणे बंदारशिया म्हज्या मतीर काळो काडून म्हजो बाबार धडोन बेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या पस्तले पदवेन पयस उंडाय इवत त्या संता म्हज्या काळजाच्या गुंड्यार हांव तुका उलो मारता आशा सणलेल्या बरोस तुजे करी देणे तुका देवान दिला म्हणजे जिनियेचे कांडे कुट्या म्हज्या काळजाची कोर्सान हांव तुका भेटयता तुज्या मोबायल मागीर ही नांवां देखीत तूं म्हाका मोगानात आसूं सुदारसून वर व्हडा पतीन तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका जोड दी अशें आमचे समिया जेजूचे महिमेवंत नांव तुज्या मजतीन गती गती परगटलेलें जावं आमेन मोगळ भाव भयणीनो इकडे बरदोळे तांपया सांजुता देव मुखान जायते बरेपण आमच्या जिवितान जाला आमच्या हृदयाचे दवरया आनी सांजुता मारिफा लाभलेल्या बरेपणाक दुनिया देवाक पुता पवित्रात्म्याक अर्घां दिवया 8 जाणां बरी भलायकी फोव केल्ल्या खातीर एकल्याची ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल जाल्ल्या खातीर एकल्याची तकली पडापड गूण जाल्ल्या खातीर तेका जाणांची मायग्रेन उणी जाल्ल्या खातीर तेका जाणांची आतापाची गाठी दुखी गूण जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या तकलेची शिऱ्याची कुशीची दूख घुमटेची दूख संपटेची गूण जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या पाठीच्या कणाची कुशीच्या बोरींची दूख उणी जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या गॅस्ट्रिकाची पिडा उणी जाल्ल्या खातीर एका उदरप्राच्या आवयक बरी भलायकी फोव जाल्ल्या खातीर ह्या कुटुंबांत शांती समृद्धी रास जाल्ल्या खातीर ह्या कुटुंबाच्या 5 जाणांक UK विजा फोव जाल्ल्या खातीर एकल्या रीण फारीक करूंक कुरपा मेळ्ळ्या खातीर एकल्याच्या बरोबर नंतर उदक फोव जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या कृषी बेळ्याचेर आशिर्वाद घाल्ल्या खातीर एकल्याची कामां धरलेली सगळी शबीतान पंदा पावलेल्या खातीर एकल्या बऱ्या कॉलेजींत बरी सीट मेळ्ळ्या खातीर एकल्याच्या शिकपाक बरो आदार आनी कुमोक फोव जावन MBBS शिकोवंक फोव केल्ले खातीर एकल्याची रीण फारीक करूंक कुरपा मेळ्ळ्या खातीर तेका जाणां विघ्नान वरांतले राखून व्हेल्ल्या खातीर 6 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम फोव जाल्ल्या खातीर एकल्या काजरी जोड्या भुरग्याचे देणे फोव जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या बांयंत बरें उदक फोव जाल्ल्या खातीर तेका जाणांचे पयन बऱ्यान जाल्ल्या खातीर 8 जाणां बरो पावस फोव जाल्ल्या खातीर आनी 16 जाणां मागूल उपकार मेळ्ळ्या खातीर अर्घां दितात तांचे सांगात आमची अर्घां गोंत्या आमची मागणी उबारया आनी बरे रितीन कर्नाटकांत तमिळनाडू आनी कर्नाटका आसचे कावेरी उदकाचे समस्ये शबीत आनी इतर जावच्या खातीर देवाचो आदार करपा मागया आनी आमची मागणी आमची गोरजो भेटोवन दिवया आमच्या हात उबारया देवाक अर्घां दिवया पुताक ओगळशिया पवित्रात्म्याक नावाडया आनी हे मुखांत्र तांणी केल्ल्या सर बरेपणा उपकार बावडया अर्घां तुका सुमिया जेजू अर्घां तुका सुमिया जेजू अगळप तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 अर्घां जेजू अगळप जेजू आराधन जेजू सगळ्या काळजात तुका वंदित सोम्या तुम वर्तो देव अगणित काकुळीचो देव तुका महिमा तुका वराद गळाप हालेलुया 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 शदल बलल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 ल
हालेलुया हालेलुया. मगर भाव भयणीनो, आमच्या पिडेस्त भोवना बसो देवा लागीं विस्वासान मागुया. सर्वेस्परा आमकां वायटांतले आनी अनवरांतले निवार. आयकमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा पिडेस्ताल आमच्या भाव भयणीचे कश्ट करी. आयकमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकट्या नर्सां सेवकांक पाव. आयकमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा तुझ्या मनेऱ्या दवरच्या पिडेस्तांव जिविताची बत्ती भलायकी कुडी आत्म्याची गठाय दी. आयकमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा सकळ पिडेस्तांत राळ्यांनी पातकांतली निवार. आयकमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा सर्गींच्या बापा आयच्या दिसा आमी आयकले आमच्या भाव भयणीची सर त्या समाजारी कर्ण
सांजुदाच्या भक्तिंगाच्या जिनियताने आशेलो संतोष आणि समाधान फोव करी आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया सगळीचे बापा आमचे लागी प्रत्येक मागणी विस्तारले ते आम्ही तुका भेटून दिता तुझी खुशी वयत ती सर ते समाजारी कर म्हण आम्ही मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया मगळ बापा गावांत तशें पर गावांत हो ते काम नसताना कस तुमच्या सर तुझ्या भुरग्यांची काकोळट करी तांकां बरें काम फोव करन तांचे जिवीत नंदन कर म्हण आम्ही मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया दयाळ बापा फोती जिनी संगाती वा संगाती मेळनासतना असताना कस तुमच्या सर आमच्या बाबणीचे तुझे दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिनी संगाती वा संगातीन मेळोन बरें कुटुंबाची जीवन तेणें फोव कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा भुरग्याचे तेणें आशा जाल्यार सर काजरी जोड्यांची बिरबाद पाव तांच्या काजरी देविताच्या मोगाचे फळ भुरग्याचे तेणें तांकां फोव करन तांचो कुटुंब संतोष चडय म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना आज येसुमिया विशेष करून मागता सुमया विविध मादक द्रव्यांक मादक वस्तूंक बली जाल्ल्या सर्व भाव भयणी खातीर भुरग्यां खातीर युवा जणां खातीर तशेंच सर्व भाव भयणी खातीर मागता ह्या बांदपांत असल्या ताका सुटका लाभय सोडवून लाभय सुमया ह्या संगतींतान भायर येवंक तांकां आदारान करपा लाभय एक नवें जिवीत मोगाचें संतोशाचें जिवीत जिवंक तांकां आदारान करपा फोव कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया आमकां जाय पुरतो कृशेक तशेंच उदकाक कसले सटकळ नासतना आसतो तसलो बरो पावस आमकां फोव कर ह्या मुखांतर कृशीक वेळ्याक जानवरांक मनशाक सुकण्या संवसांक तशेंच सर्वांक बरें उदक फोव जायशें जरीसो पावस ह्या दिसांनी आमकां निरंतर फोव कर म्हण मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया उदका खातीर हांगासर कर्नाटक आनी तमिळनाडू मदें कावेरी उदका खातीर जावचे सगळे मनस्तापाचे सगळे समस्या परिहार कर शांतयुत रितीन सगळे परिहार जावन समाधानाचें संतोशाचें राज्य स्थापन जायशें कर म्हण मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया मोरये पिडेस्तांचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी मानून घे नमार आनी एका कुर्तीचे माय नमार आमचे शिवा अमृत आनी भरोशा तुका मिलो मारता आमी पदेशिवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार सोडून आमी तुका रुदान करता तर तुमचे शिके येते तुजे एका कुर्ती आमचेर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कशें पॉल जेजू आमकां दाखय हे देयडी मुखाडी तुला पियांकार मरये मगळ बाबणी णव पिडेस्त आमच्या बाबणी सुडास काडी ताच्या बऱ्या भलायके पासून मागया तरी देवाक वंदून सांगाता म्हणया महिमा तुका सरपदवेदरा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडवून दिवच्या धडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमच्या अस्कत मनशाशेम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर्व आमची पिडा गुण करून तुवें खुशी वेली महिमा तुका देवा पवित्र आत्मे आमच्या पुजवणदारा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया भोवदयाळ बापा आत्मेच्या संकस्तानी मतेच्या वाकुडेच्या पिडेनी कस्तोवच्या तुज्या साकरणीचे दयाळ दिश्ट घाल तुवें रसल्ल्यान तांकां नवो जीव दिवन शुवाबरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडेशिड्यांतलें गुण जावन बेगिस्तांनी भलायकी जुडोवप फोव करी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सुमयेचे नांवी आमचो आदार ताणे रचला सर्गानी संसार सर्वीस पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो भोव दयाळ सुमया बाबा बुसवणदारा तुजी मेतमेन नातली दयाळ आमी मागता पिडेशिडेन कस्तोवच्या तुज्या भुरग्यां तांचेर राखण बुडवे सदांच समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजून मनाबैत पेस करून एकामेका काळजांतून बगसून चिवून तांकां द्वादार दी आपल्या कस्तावरी सुदारून तुजे देन तांकां आपूण बरें जालां म्हणून बगोवन दी तूं दयाळ सुमे सदां तांच्या संगात राव तांच्या आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेत आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्वेस्पोर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोन तो तुमकां माय पासान आनी काकुळतीन वागो दुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं आमेन देवाचो एकलोच पोस जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संवसारा पर्यंत आमचे संगत आसा तो तुमचे सवे रावन तुमचें संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाटूर तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमची राखण करूं देवा पवित्र आत्म्या जेजूचे सांग उजवाडान भरलें तो तुमचे ते आसते सर वायट भस्म रडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू आमेन वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वट उपकार मगळ बाबणीनो थोडी मिनटां भर सक्रामेंता मुखार आमी करसिया सक्रामेंतांतल्या जेजूची आशिर्वादां बेसांवा
ताचें संतोश समाधान ताची भलायकी आमची करून घेवया. सुमी आमकां आपयता गूण जावंक आपयता, सुमी आमकां भलायकी जोडूंक आपयता, सुमी आमकां जैतेवन जावंक आपयता. हे सुम्याक आराधना करून गीत गावया आराधनाचें. ಸಿಂಹಾಸನ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ, ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ, ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರರಾದೆಯ, ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ, ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ. ರೋಗವ ನೀಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರವಾಯಕನೇ, ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣವ ಗೆದ್ದವನೇ, ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ करुणसागरवे. मुझी पिडा शिडा गुण करूंक आयलेल्या भलायके दातारा, म्हाका शांती समाधान दिवंक आयलेल्या शांतीच्या कुवारा, म्हज्या जिविताचे कस्तांवारा सगळें गुण करून जैत दिवंक आयलेल्या मल्ल्यांचे वन जालेल्या जिविताच्या दातारा, म्हज्या जिवितान सैत म्हज्या जिवितान सडवण दिवंक आयलेल्या काकुळदेच्या सागोरा, तुका जावं महिमा, तुका जावं वरदान. ರೋಗವ ನೀಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪವಾಯಕನೇ, ರೋಗವ ನೀಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪವಾಯಕನೇ, ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣ ಗೆದ್ದವನೇ, ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲವೀರ ಮರಣ ಗೆದ್ದವನೇ, ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಕರುಣಾಸಾಗರವೇ, ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಕರುಣಾಸಾಗರವೇ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಬಾನು ಬಾನು ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ, ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ हल्लेलुया हल्लेलुया सगळे हात उभारन हल्लेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah,
हालेलुया हालेलुया हर गान जेजू गुलाब जेजू आराधन जेजू शदल बल बल दल या हाला हाला हालेलुया 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 हर गान जेजू गुलाब जेजू आराधन जेजू ईश्वी 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 हालेलुया 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 Ergan tuka sumian Jesu, Ergan tuka sumian oglap tuka sumian Jesu, Oglap tuka sumian aradan tuka sumian Jesu, Aradan tuka sumian vandan tuka sumian Jesu, Vandan tuka sumian Hallelujah, Hallelujah Hallelujah, Hallelujah Hallelujah, Hallelujah Hallelujah, Hallelujah Hallelujah. Hallelujah मगर बाबडीनो एकडी बरोबर आमी आमचो समय आमच्या मध्ये हांगासर आसा हे समय पळया एकडी बर ओ देव आमचे भितर आसा आमचे थंय आसा ओ देव सगळ्यांनी आसा तो सर्व सुवातेर आसा हे पवित्र एवकरिस्तांत करोसा जर आसा ओ देव सत्यवंत बलिश्ठ देव ह्या देवा भायर दुसरो देव ना ओ देव सगळें जाणा म्हज्या मतींतली चिंतना तो जाणा म्हज्या काळजाच्या अत्रेक तो जाणा म्हज्या जिविताची सगळी बोगणां तो जाणा तो देव अब्राम असो तो देव इसाक असो तो देव जाकोब असो तो देव इस्रायल असो तो देव आम्हा हर एकल्याचो देव प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord Praise the Lord. Praise the Lord Hallelujah. Hallelujah Hallelujah. Hallelujah Hallelujah. Hallelujah देवून ह्या देवाची स्तुती करच्याक आज देवाला उबी जाल्यान ह्या देवाक महिमा भेटोवच्याक ह्या देवाक बलिदानां भेटोवच्याक देवाला उबी जाल्यान प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord Hallelujah. Hallelujah Hallelujah. Hallelujah Hallelujah. Hallelujah Hallelujah. Hallelujah देखून कीर्तनकार म्हणटा सृष्टीच्या सर्व लोकांनो सर्वेस्पराची स्तुती करा पृथ्वीच्या सर्व जनांगानो सर्वेस्पराची स्तुती करा कित्याक तो वर्तो ताचे भायर दुसरो देव ना तो सर्वशक्तिवंत प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord हालेलुया Hallelujah हालेलुया Hallelujah हालेलुया Hallelujah हालेलुया Hallelujah हालेलुया Hallelujah हालेलुया Hallelujah अर्गान जेसो Ergan Jesus ओगलाब जेसो Oglap Jesus हालेलुया Hallelujah हालेलुया Hallelujah तिकडून म्हज्या मोगाच्या बाबणीन उबी रावया ताच्या मानाक आनी महिमेक हे या स्तुती करा म्हणलें गीत गावया हे आमी सोम्याची स्तुती करया सोम्या गायन करया ताका नमान करया ताका प्रणाम करया सक्कड संगाता मेळोवन ताका हरसिया सक्कड संगाता मेळोवन ताका वर्णिया दुनिया देवाक ताच्या नांवाक गितां गावया होसान्ना 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 म्हणून आमी गावून हें गीत गावून आमी ताची स्तुती करया उबी रावया ताच्या मनाक आनी महिमेक हें गीत आमी गावया हे स्तुती करा हे गायन करा अर्गान ये स्तुती करा ये गायन करा ये स्तुती करा ये गायन करा ये नमन करा ये प्रणाम करा ये नमन करा ये प्रणाम करा सकळा मी हर्षिया सर्व मिळून वर्णिया धन्य देवाक ताच्या नावा गीता मी गाव्या सकळा मी हर्षिया सर्व मिळून वर्णिया धन्य देवा ताच्या नावा गीता मी गाव्या होसाना 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 देवा बापा 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 ताळयो येया मोगान येया बऱ्या मनान येया हे झुमेस्त कलत्यापणान सक्कड ताका अर्सूंक सर्व मेळून वर्णूंक जेजू सम्याक सडवंदाराक अर्गान स्तुती दिवंक येया
येया मोगन येया बऱ्या मोनान येया मोगान येया बऱ्या मोनान येया सोमेस येया खालच्या पोनान येया सोमेस्तेया कलतेपणान येया सकळा मी हरसिया सर्व मिळून परिणिया जेजूचो म्या सोडवंदार हरगामी दिव्या सकळा मी अर्सिया सर्व मेळून वर्णिया जेजू सोम्या सोडवंदरा अर्गामी दिव्या होसाना 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 देवराया होसाना 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 जेजूराया होसाना 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 जेजूराया होसाना 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 पवित्रत्या होसाना 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 पवित्रत्या होसाना 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 पवित्रत्या हालेलुया 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 हर कांचे जोगलापचे द्वारातांचे जो सगळ्या काळजां तुका वंदिता सोम्या तुम वर्तो देव देवा देवा ब्रह्म सो देव सग सो देव जग बसो देव महिचे सो देव प्रभा दे सो देव आमकां एकला सो देव आमकां राखसो पोसो सांभाळसो बेसवानी आशीर्वादांनी भरसो देव आमकां आमची जतन करसो देव तुका महिमा तुका जवारा जोगलाप हालेलुया 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 शदलललललललललल शदलललललललल हालेलुया 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 Ergan tuka somian Jesu, Ergan tuka oglap tuka somian Jesu, Oglap tuka aradan tuka somian Jesu. Aradan tuka Haleluya, Haleluya haleluya, Haleluya haleluya. Haleluya Bosya, maka jawab beri nom. Amsa somiam cuma dia nggak serasam. Yesumiaci kakul tu magiam. Yesumiaci kurpa magiami. Ami somiati yongko, ami favor nahi. जाल्यार सोमी आमकां आपोवणें दिता देखून आमी पातकी जाल्यार सोमी सो आशिर्वाद घेवंक आयला प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord हालेलुया Hallelujah थोडे फुडें आमी चिंतचे आसा तो व्हडलो मनीस हांव कालें करूंक हांव ल्हानसो देखून आमी कितें वेचें देखून व्हडल्या मनशाच्या घरांत धाकटे वचना न्ही गे थोडे फावटी लज दिसता बेन दिसता न्ही गे हांवें कितें वेचें न्ही गे थोडे म्हणटा तो व्हडलो पवित्र मनीस बागी घेवन हांव हे पातकी कित्याक वचोचें हांव वचना म्हणटात न्ही गे पण जाल्यार सोमी तितलो व्हडलो सोमी तितलो बागी घेवन कोणूच ना जाल्यार आमी आयल्या हांव ताका न्ही गे ताका पळोवंक आयल्या हांव प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord हालेलुया Hallelujah हालेलुया Hallelujah देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीन सोमी आमकां आपयता येया आनी आमी आयल्या हांव पातकी जाल्यार आयल्या हांव ताची कृपा मागोवंक आयल्या हांव ताची बेसांवां जोडूंक आयल्या हांव ताचें बक्षणें मागोवंक आयल्या हांव सोमी लागचें बक्षणें मागया आमी बागी व्हरून न्ही हरी एकले आमी पातकी मासा रक्ताचें मनीस तवळ तवळ निसरून पडटा हांव तवळ तवळ पातकान पडटा हांव देखून सोमी लागचें बक्षणें मागची गरज आसा कित्याक तो काकुळदार रागार जावं सवकास तो दयाळी तो विश्वासी तो मोग करचो देव आमकां बक्षुसो देव आनी तो म्हणटा हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक हांव आयलां कोणाक आपोवंक Patkyang कोणाक आपोवंक Patkyang पातक्यांक आमी पातकी की बगेवोन पातकी की बगेवोन आमी पातकी आमी ओळखून घेवंक जाय आमचें पातक आमी पातकी देखून आमी आयल्या हांव तो आमकां आपयता हांव आयला पातक्यांक आपोवंक बगेवंतांक न्ही वैजा कोणाची गरज आसची पिडेस्तांक कोणाची गरज आसची पिडेस्तांक वैजाची गरज आसची भलायकी आसलेल्या वैजाची गरज आसा ना आमकां कोणाची गरज आसा शमेची गरज आसा कित्याक ताणें आमची पातकां बक्षीस जाय देवा लागीं ताणें आमकां राजी करी जाय आनी देवाची खुशी करच्या मुखांत्र आमी ताची भाव भयणी जावंक जाय प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord Praise the Lord. Praise the Lord Hallelujah. Hallelujah Hallelujah. Hallelujah Hallelujah. Hallelujah Hallelujah. Hallelujah Hallelujah. Hallelujah Hallelujah. Hallelujah Ergan Jesu. Ergan Jesu. Oglap Jesu. Oglap Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah. 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 देखून म्हज्या मोगाच्या बाबणी एकडी परतोळे दांपी आमी आमच्या हाताचेर दवरया सोम्याची कृपा मागया सोम्याची काकुळत मागया सोम्याची काकुळत मागया
हांव म्हणटा तेज्या उपरांत म्हणा जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या काकुळतीच्या सागोरा काकुळतीच्या सगोरा काकुळतीच्या सागोरा काकुळतीच्या म्हजे सगोरा मागणे दयेन ऐक म्हजे मागणे दयेन ऐक म्हजे मागणे दयेन ऐक म्हजे मागणे दयेन म्हज्या पापयाची विरमत पाव म्हज्या पातक्याची विरमत पाव म्हज्या पातक्याची विरमत पाव म्हज्या पातक्याची विरमत पाव सुम्यान जेजू हांव ये पातकी हांव ये पातकी तुजे काकुळत मागोन आयला तुजे काकुळत मागोन आयला तुजे उदंड काकुळतीने तुजे उदंड काकुळतीने सुम्या म्हजी पातकां बगोस म्हजी पातकां बगोस तुझ्या अमोली रक्ताने तुझी पातकां दोन नितळ करे तुझ्या अमोली रक्ताने तुझी पातकां दोन नितळ करे तुझ्या पवित्र रक्ताने म्हाका दोन नितळ करे तुझ्या पातकाची कथा पुसून काड जेजू सोम्या तुझ्या काकुळतीने म्हजी पातकां बक्षी म्हज्या सगळ्या शिक्षाची माफी म्हाका दी म्हज्या सगळ्या शिक्षेची माफी म्हाका दी जेजू सोम्या काकुळदारा देवा जेजू सोम्या काकुळदारा देवा म्हजी बिरमत पाव काकुळ म्हजे कर सोम्या काकुळ म्हजे कर सोम्या काकुळ म्हजे कर सोम्या काकुळ म्हजे कर सोम्या थोडे दांबा तुमच्या पातकाची दुखदारा बक्षणे मागा काकुत मुझी कर सोमिया काकुत मुझी कर सोमिया काकुळत मुझी कर सोमिया तू काकुळत कर सोम्या काकुळत मुझी कर सोमिया काकुळत मुझी कर सोमिया रागावे केला सोम्या मुसोरावे चिंतला कोडी काडून पेल्या दुका येला आड तुका गेला पाड हांवें केला म्हज्या कुशीन अवसरला लढाई हांवें केल्या बडाई हांव उलयला पेल्याची बेपरवा केल्या सोम्या शिराप हांवें घाला वायट हांवें मागला दुस्मान असो नासास येला सोम्या काकुळत म्हजी करे हांवें केल्ल्या सर्व अपराधाची काकुळत कर सोम्या काकुळत म्हजी करे काकुत मुझी कर सोमिया आणि तू म्हजी काकुळत कर सोम्या काकुत मुझी कर सोमिया आणि म्हजी काकुळत करे काकुत मुझी कर सोमिया सगळे पवर्तान काकुळत मुझी कर सोम्या काकुळत मुझी कर सोम्या काकुळत मुझी कर सोम्या काकुत मुझी कर सोमिया काकुत मुझी कर सोमिया काकुत मुझी कर सोमिया काकुळत मुझी कर सोम्या काकुळत मुझी कर सोम्या काकुळत मुझी कर सोम्या मगळ भाव भयणीनो परत एक घडी भर सोम्या पळय आमी सोमी आमकां पळयता हे वखदां येया तुमी कश्टतल्यानो वसन ववयतल्यानो येया तुमी कश्टतल्यानो आनी वसन ववयतल्यानो येया तुम्ही निराशी जाल्यात तुम्ही भियांत आसात तुम्ही आकांतान आसात तुम्ही नाभलायकेंत आसात म्हजे लागीं येया आनी हांव तुमकां विशेव दिता हांव तुमकां सुटका दिता हांव तुमकां समाधान दिता म्हणलो सोमी आमच्या मदें आसा हे सोमयाक आमचें समर्पण करया सोम्या पळया एक घडी भर सगळे आमचे समर्पण करया हे वखदां सोम्या जेजू ह्या सगळ्या भक्तीका बराबर मी तुका आमचें समर्पण करता हांव माताच्या केसांतल्यान पांयाच्या राक्षे पर्यंतली सगळी आमची कूड तुज्या पांयां तळा समर्पित हांव सोम्या
आमच्या कुडीची अस्कत काय तू जाणाई, आमच्या कुडीची पिडा शिडा तू जाणाई, आमच्या काळजाची चिंतना तू जाणाई, आमची मोतीची बगणं तू जाणाई सम्या, सगळी तू जाणाई. पिढीन वळवणच्या आमच्या भावा भयणीची तुझी दाळजिस्त घाल सम्या. कशें पिडेस तांक तुवें गुण केलें, कोडकारांक नितळ केलें, आंधळ्या पांदळ्यांक तुवें सगळें बरें केलें, आकुडल्या आताच्याक बरो केलोय, पेद्रूच्या ससूमायसो ताप गुण केलोय, मेल्ल्यांक जिवंत केलें, रडतेल्यांक बुसयलें, देवसराक लागलेल्यांक तुवें सुडका सोडवून दिली. तेच मापान आम हर एकल्यांकी सुडका दी सम्या, सुडका दी. ताची सगळी पिडा तूं नितळ कर सम्या. तुझी गुण करची दैवी सगत तांच्या शिरांनी वळय, तुझ्या पवित्र रक्तान तांकां तूं नितळ कर. तुझ्या बेसांवान तांकां बर सम्या. सगळी आमची भाव भयणी ह्या वखदान तांची कूड तुका समर्पितात. कुडींतली सगळी पिडा, जावं पुरो गॅस्ट्रिकाची पिडा, जावं पुरो दुखींची पिडा, जावं पुरो काळजाची, किडनीची, जावं पुरो लिव्हराची, जावं पुरो सम्या कुडीची, गर्भकोशाची, जावं पुरो इतर सगळी अस्कत गायची पिडा, मोतीची पिडा, डिप्रेशन, टेन्शन, हायपर टेन्शन, मानसीक पिडा, असल्या सब पिड्यान कष्ट जाल्या हर एकल्यांकी आपूण आनी गुण कर सम्या. टच अँड हील देम लॉर्ड. आपूण मुट्टी गुणपडिसीस ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸು. ಟಚ್ ಅಂಡ್ ಹೀಲ್ ದೆಮ್ ಲಾರ್ಡ್. आपूण आनी गुण कर सम्या. आनी सगळ्यांक सुटका मेळटली. आमच्या कुटुंबाचे सांडे आसात, जायतर हांगासर येवंक नात, जायते येवंक नात, माध्यम मुखांतर हांगासर आराधना करता सम्या. तुजी कृपा, तुजी भलायकी मागून आसा, तांकांय तुज्या बेसांवांनी बर. आपूण सम्या, आपूण. मगळ भाव भयणीनो, आमच्या हाताचे दवरया, दोळे दांपया, सम्या लागीं मागया. सम्या जेजू, सम्या जेजू, सम्या जेजू, सम्या जेजू, सम्या जेजू. गुण करच्या वैसा, गुण करच्या वैसा, भलायकेच्या दातारा, भलायकेच्या दातारा, म्हजे बिरमत फाव, म्हजे बिरमत फाव, सगळी म्हजी खोड तुका समर्पिता, सगळी म्हजी खोड तुका समर्पिता. कुडींच्या सगळ्यो दुखी, कुडींच्या सगळ्यो दुखी, कुडीच्या सगळी पिडा शिडा, कुडीचे सगळे टेन्शन तुका समर्पिता सम्या. सम्या जेजू, सम्या जेजू. तुझ्या पवित्र पदवेन, तुझ्या पवित्र पदवेन म्हाका फरमाय, म्हाका गुण करे. तुझ्या पवित्र हातांनी म्हाका आपड आनी म्हाका गुण करे. तुझ्या पवित्र रगत मुजेर शेणाय म्हाका तूं नितळ कर. म्हज्या पिडेंतलो म्हाका गुण कर, म्हाका सुडका दी, म्हाका सोडवण दी. जेजू सम्या, आपड म्हाका. जेजू सम्या, आपड म्हाका. जेजू सम्या, गुण कर म्हाका. जेजू सम्या, गुण कर म्हाका. जेजू म्हाका आपड, जेजू म्हाका आपड, जेजू म्हाका आपड. आनी हांव बरो जातलो, आनी हांव बरो जातलो. जेजू म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो. जेजू म्हाका आपड आनी हांव गुण जातलो. जेजू म्हाका आपड आनी हांव गुण जातलो. जेजू म्हाका आपड आनी हांव गुण जातलो. आपड जेस, आपड जेस, आपड जेस, आपड जेस. गुण कर जेस, गुण कर जेस, गुण कर जेस, गुण कर जेस. आपड जेस, आपड जेस, आपड जेस. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू सम्या, तुझ्या पवित्र पदवेने या सगळ्या भौतिक कापडाने गुण कर. तुझी गुण करते देवी सगळ्याच्या शिराने वळे. तुझ्या
तुझ्या पवित्र का तुम्ही तळसणी कर सम्या तुझ्या रक्तांत का तुम्ही तळका तुझ्या रक्तांत का पुषित कर आशीर्वादित कर तुझ्या पवित्र पदवेत का फॉर्मान गुण कर सम्या तुझी गुणकती देवी सगत त्यांच्या शिरा शिरेने वळे तुझ्या पवित्र रक्तांत तुम्ही तळ कर तुझ्या नावांत का बरी कर तुझ्या नावांत का आशीर्वादी सर वाईट सत्तेतात पडे सत्तेतात देव सराच्या नाट्य तळण्यातात माठपत्रातात निवार सम्या ಅಪ್ಪೊಡ್ ಜೇಸು ಅಪ್ಪೊಡು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಟಚ್ 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 and heal them Lord hallelujah 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 तुझे रग सौम्या मका जीवी दीता तुझे रग सौम्यात्म्यातान बागैता तुझे रग सौम्या पातक धुंटे काढता नितळ निर्मळ माका करता अमोलिक तेरो गॉड अमोलिक तेरा सम्या मुझे सरय सौम्या मुझे सार पवित्र तुझे रगात ओवी तुझे रग सम्या मुझे क्षणा सौम्या मुझे शेणा अमोलिक तेरो गॉड अमोलिक तेरा सम्या मुझे सरय सौम्या मुझे सार पवित्र तुझे रगात ओवी तुझे रग सम्या मुझे क्षणाय सौम्या मुझे शेणा अमोलिक तेरो रक्तांत तुझे रग अमोलिक त्या रक्तांत त्यालाही मका सम्या त्या पवित्र रक्तांत तू नितळ कर तुझी गुणकर्ती देवी सगत माझ्या शिराशिराने वळून आपण आणि गुणकर जेजो टच heal us Lord अमोलिक रक्ता त्यालाही मका सम्या तेलाय माका सोमिया पवित्र रक्तांत पवित्र त्या रक्ता नितळ तू कर सम्या नितळ तू कर सोमिया अमोलिक त्या रक्तांत अमोलिक त्या रक्ता त्यालाही मका सम्या तेलाय माका सोमिया पवित्र रक्तांत पवित्र त्या रक्ता नितळ तू कर सम्या नितळ तू कर सोमिया हातो बारिया हालेलुया 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 शदला बला बलंदललई हाला 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 हालेलुया touch and heal us Lord आपण आणि गुणकर सम्या हालेलुया तुझी गुणकरची देवी सगत आमच्या शिराशिराने वळून आमका अभिषेक कर जेजो हालेलुया तुझ्या पवित्र पद्मेन तुझ्या पवित्र नावान आमका आपण आणि गुणकर जेजो हालेलुया 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 जेजू जेजू सम्या दाविदाच्या पुत आमची गुणकर आमची का गुणकर आमका गुणकर तुझी दैवी सत्याने आमका आशीर्वादित कर बेसवारी बार टच टच and heal हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 उला मरा निरंतर उला मरा
बोला मला सुमेची कृपा मागा, सुमेची भलायकी मागा, सुमेचे समाधान मागा. जेजू सोम्या हे सगळे भक्ती का तुझा आशीर्वाद घाल. तुझ्या बेसमानी खबर तुझी गुणकरची देवी सगळ्याच्या शिराशिराने वडे तुझ्या पवित्रता दोन्ही तळकर तुझ्या नावात खबर आहे तुझ्या नावात आशीर्वाद दे. आपण 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 जेजू गुणकरची सगळ्यात लाभाय कृपा लाभाय. टच टच heal them Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ergan tuka semian Jesu. Oglap tuka semian Jesu. Aradan tuka semian Jesu. Hallelujah. 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 आमच्या तकलेचे दवर या पवित्र आत्म्याची कृपा मागया. पवित्र आत्मा आमचे थंय आसा जाल्यार आमकां भलायकी आसा. पवित्र आत्मा आमचे थंय आसा जाल्यार आमकां समाधान आसा. पवित्र आत्मा आमचे थंय आसा जाल्यार आमकां धैर्य आसा. आमकां धैर्य आसा, आमकां संतोष आसा, आमकां समाधान आसा. हे पवित्र आत्म्या आमच्या मदें आपया. हे पवित्र आत्म्या, 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 हे पवित्र आत्म्या मुझे तई ये, मुझे तई ये, मुझे तई ये, मुझे काळ सांगते, मुझे काळ सांगते, मुझे मन आणते, मुझे मन आणते, मुझे सगळे जीव आणते, मुझे कुडी आणते, मुझे सत्य आणते. हे पवित्र आत्म्या, हे पवित्र आत्म्या, हे पवित्र आत्म्या, हे पवित्र आत्म्या मुझे कुटुंब आणते, मुझे घर आणते, घरच्या सणांते तई ये, मुझे पुता तई ये, मुझे दुवे तई ये, मुझे पती तई ये, मुझे पतीने तई ये, मुझे आवई तई ये, मुझे बहिणी मुझे बापा तई ये, मुझे भावा तई ये, मुझे बहिणी तई ये, मुझे समरा तई ये, म्हाका कष्ट दितेल्यान तई ये, मुझे नाव पाठ करतेल्यान तई ये, म्हाका इजा दितेल्यान तई ये. हे पवित्र आत्म्या, हे पवित्र आत्म्या, हे पवित्र आत्म्या मुझे कामान दे, मुझे कष्टान दे, मुझे आकांतान दे, मुझे पिडेन दे, मुझे रडण्यान दे, मुझे नासमाधानान दे, मुझे टेन्शनान दे, मुझे डिप्रेशनान दे, मुझे सगळे आकांतान दे, मुझे कंतीन दे, मुझे बेजारायन दे, मुझे नुकसानान दे, मुझे सलवणन दे. हे पवित्र आत्म्या, हे पवित्र आत्म्या, हे पवित्र आत्म्या भलायकी दिवंके, संतोष दिवंके, समाधान दिवंके, तृप्ती दिवंके, जैत लाभोंके, सतान जिवंके, नितीन जिवंके, तुझ्या देण्याने भरोंके, तुझ्या फळांनी भरोंके, तुझ्या देण्याने नेतोंके. हे पवित्र आत्म्या, हे पवित्र आत्म्या सत्यन भरोंके, जैतेवन करोंके, भलायकी दिवंके, समाधान दिवंके, तृप्ती दिवंके, संतोष दिवंके, भलायकी दिवंके. हे पवित्र आत्म्या, हे पवित्र आत्म्या, हे पवित्र आत्म्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. समिया जेजू, समिया पवित्र आत्म्या या सगळ्या भक्तिकांनी तुझा आशीर्वाद घाल. तुझी गुणकरची देवी सगळ्याच्या शिराशिराने वळे. पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर. या सगळ्या भक्तिकाच्या मुखल्या राहून तुझं वाढ टाकाय. या भक्तिकाच्या पाटल्या राहून त्यांचे संरक्षण कर. या भक्तिकाच्या बगले राहून संगाती, या भक्तिकाच्या भीतर राहून त्यांना समाधान संतो तृप्ती भलायकी भाव कर. या भक्तिकाच्या वय राहून आशीर्वाद लाभाय. बेसवानी बर आपण आणि गुण कर पवित्र आत्म्या. तुका जवाई मा तुका जवरा देऊंगलाप शदला बला 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 दला हर हर शदला ला 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 शदला बला बला दला ला ला. आपण पवित्र आत्म्या गुण कर तुझी सगळ्यात लाभाय कृपा लाभाय. तुझ्या बेसवानी बर गुण करची देवी सगळ्याच्या शिराशिराने वळाय. शदला ला 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 शंदला ला 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 शदला ला ला. टच टच heal them Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हाला 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 शदला बला बला. आपण पवित्र आत्म्या गुण कर तुझ्या दैवी सत्याने, तुझ्या दैवी देण्यात, तुझ्या दैवी बेसवानी बर शदला ला ला ला. हालेलुया, 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 हालेलुया. मगळ बाबडीनो आता पवित्र तेलाची मागणी आम्ही तुमकां करतल्या. तुम्ही 2 लाईन करण्याची पवित्र तेलाची मागणी स्वीकार करची. सुमेची गुण करची देवी सगळं तुमच्या शिराशिराने वळतली. ने वक्ता पवित्र आत्म्याची गीत आम्ही गायतल्या. सुमेची गुण करची देवी सगळं या पवित्राला मुखान तुमच्या शिराशिराने वळवून सोडा. वर्तान पवित्र तेलाची मागण्याचो आशीर्वाद घेया. सर्गीतां देवण ये दैविक आत्म्यामका पवित्र. सर्गीतां देवण ये दैविक आत्म्या आमका पवित्र. संसारी पयणात आमच्या सर्गी वाटेन तूं सर सर्गी बंदरां
आमी पावस संसारी पयनात आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय सर्गी बंदरा आमी पावस सर्गी तांव देवून ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र सर्गी तांव देवून ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र संसारांत्या बला अंका पाका वरवीं कोडी जाल्या आमची काळजा मोडान जाल्या धरू माया मोगान आमकां जियेव शिकर मोवाळा येन आमकां दयाळ आमकां कर शांती समाधान सर्गी तांव देवून ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र सर्गी तांव देवून ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र मौनीस रचणारा विसरता पाका काळो कांतो निसर पडता देवा जंय जो मनीस जियेता ताका सासान जिवीत लाभता अंतस्करणांनी आमच्या सदांच फुल जिणी जियेव शिकर सर्गी तांव देवून ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र 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 सर्गी तांव देवून ये पवित्र आत्म्या आमकां पवित्र आमकां कोरपेन हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया अर्गान जेजू गुलाब जेजू आराधन जेजू सगळ्या काळजात तुका वंदित आहों सोम्या तूं वर्तो देव आम्हा हर एकल्यान सो काकूळ दिसतो देव तुका सा महिमा तुका सा आराधन गुलाब वत्त्या मनान आनी काकूळ दिन आमचेर तुझे आशीर्वाद केल्ल्या पासून तुवें आमकां आपणून गुण केल्ल्या पासून ह्या सगळ्या आराधनाच्या वेळार तुवें आमकां तुज्या बेसांवांनी बरयल्ल्या पासून तुका आमी अर्घ दिता तुका सा महिमा तुका सा आराधन गुलाब हालेलुया 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 शदल बलंद लललया हाला हाला हालेलुया 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 अर्गान तुका सोम्या जेजू अर्गान तुका सोम्या निठा तू बरे अर्गान तुका सोम्या जेजू अर्गान तुका अगलाब तुका सोम्या जेजू अगलाब तुका आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका हालेलुया 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 नेट्टा आत बऱ्या सगळीं देवान गोबरे हात दिल्यात सोम्याचो अनुभव तुमकां जालो जाल्यार ह्या आराधनाच्या वेळार सोम्याक जोरान ताळयो पेटून उलासया प्रेज द लॉर्ड जोरान प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सोम्याचो आशीर्वाद घेवंक गावी अंगीत येते वडा सक्रामेंता Jehovah Sacramenta sasang naman Kuraya Purvilya Charu Pambala Nobioriti Adarya Solvon Veja Astat Vishwam Bhavarta Chembol Divyam Zashe Papa Tashe Sputa Ullasani Stutisam Podvi Mahima Sasasasna Yekasarya Asita Tukadu Chaspirita Samasami Navarta Amen प्रार्थूया हे देवा या विचित्र सक्रामेंता घाल तुझ्या कष्टां सुगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून सफळ सदां सामचे ते आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून देन आमकां वो कर अशें आमच्या सगळ्या संवसारी जिवितांत देवाची खुशी पाडूंक आनी ह्या मुखांत्र तुझे मोगाची भाव भयणी मोगाची आवय मोगाचो भाव मोगाची भयण जावंक आनी ह्या मुखांत्र आमचें जिवीत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत यथार्थपणी तें जिवंक आदार आनी कुरपा दी हें आमी मागतां तुज्या पवित्र नांवान जो जियेत आनी रास वर्सलयताय ससनाच्या ससना सदैव जावं सुमयेचें नांव आतां आनी सदां आतां आनी सदां सर्वदां सदैव जावन तुमी सुमयाचें रव्यान तीन पटी वटल्यान आतोबार सुमयेच्या मनाक आमी म्हणया
सदैव जावं सोम्याचें नांव आता आणि सदां सर्वदा सदैव जावं सोम्याचें नांव आता आणि सदां सर्वदा सदैव जावं सोम्याचें नांव आता आणि सदां आता सर्वदा आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊन सम्याचे आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊन आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊन सदैव जावं सोम्याचें नाव आता आणि सदां हालेलुया 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 मी सांगतो नव्यान सक्रामेंताच्या आराधनान वाटेली जाल्यार तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पळयतां देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागतां परत येवच्या मंगळारा सांगाता मेळया आनी खंडीत एकामेका खातीर मागया आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा म्हणून विनंती करता तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं निमाणें गीत आतां आमी गावचें अर्घां दिव्या आमी सोम्या करसिया महिमेताचे आमी गितां गावया अर्घां दिव्या आमी सोम्या करसिया महिमेताचे आमी गितां गावया अर्घां दिव्या आमी सोम्या करसिया महिमेताचे आमी गितां गावया मोगाळ पुता सोमे अवघार मोरी आशिर्वाद देवा आमकां भगीन क्रिस्ताचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दिसपणांतले बापाचे नी पुताचे नी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन मोगाचे न्हू तुमी भक्ती का आमकां चड मोगाची आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागतात आनी असो आमच्या आनी तुमच्या मदें एक मोगाचो बांद आसा फाटल्या जायत्या वर्सांत तुमी आमकां विविध रितींनी सहकार आनी पाठिंबो दिवन आसात हर एक पटी मिसा उपरांत आमी तुमचे लागीं कुमोक मागलेल्या वेळार इस्कलाच्या बऱ्या वावरा खातीर तुमी जायतो वावर जायती कुमोक आमकां दिल्या त्या पासून तुमकां आमी दिन वाचता इस्कलाचें काम हातीन धरलें तें जावनूच आसा सारकें पंथाक पावूंक ना पूण कितें गरजेचें आसा तें आमी करून आसा ह्या दिशेन जायत्या जाणांनी तुमी आमकां कुमोक केल्या आदार दिल्या आनी सांगात दिला त्या पासून काळजांतान तुमकां देव बरें करून म्हणटा तशेंच आणकी जायतो वावर करूंक बाकी आसा तुमच्या उदारपणाच्या सहकारांनी कुमकेन तो पंथा पावोवंक आमकां साध्य जाता ह्या दिशेन फुलनी फुलाची पाकळी दिवन वर्त्या मापान सहकार दिवंकय तुमकां आमी आपोवणें दिता तुमी येदोळ दिल्ल्या सहकाराक बरेपणाक आनी तुमच्या उपकारांक आमी ऋणी जावन आसा आनी खंडीत काळजांत देव बरें करून म्हणटा आनी मुखल्या वावराक तो सुसांगात पाठिंबो आमी आशयता हांगासर दिल्ल्या अकावंट नंबराक तुमी आमकां कुमोक करियेत तशेंच हांगासर दिल्ल्या फोन नंबराक फोन करून आमकां संपर्क करियेत परत तुमकां समेस्तां देव बरें करून म्हणटा आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा आनी खंडीत देव आम्हा हर एकल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो परत तुमकां देव बरें करूं